Into ebengifuna siqale kuyona evikini edlule ekudutshula uma wakho mayedutshula uma wakho wagcine ba umuntu ohamba esibhedlela futhi akadubulekanga yedwa sinomama ibangasekhaya uma ungasilandisa mhlawumbe kabanzi kwenzakaleni kahle kahle mfethu enye into bese ngayisho nanendawo bese sikhulele kuyona na mfethu yabo ngiqalele nje ngayo mfethu ayibone yona indawo sikhulele kuyona mfethu engekho right ayibone yona umphakathi mfethu ayibone yona awukho right ayibone even ngisho ubugebengu uxhaphakile mfethu ayibone yona ngisho ukudubuleka nje akuyona into ebabazisa ngaleyo ndlela ayibone yona nxa ukuthini uyazi ukuthi umukhula wena mfethu yabo uyazi ufuna ukuthi ujabulela ukuthi hayi kuthiwa uba uphatha isibhamu ayibone yona ubani uyadubula kanjani ayibone yona iyona nje mfethu into yangasekhaya uthola ukuthi nje mfethu ufuna ukuvunywa ngawo ayibone yona yikho-ke end of the day igcine sekwenzeka into ekanje yona mfethu ayibone yona ukudubuleka ngisho abazali yabo shuthi lana mfethu nini last week yabo sengidlalela la eSekwini-ke mfethu ayibone yona last week ngihleli lapha sekune-security la ePort View ayibone yona ezizwana naso lingifonela la ayibone yona lingitshela ukuthi hayi mfethu la uma wakho wehlekelwe isitori kanje usuke wadubuleka usesibhedlela ayibone yona okay it's fine kwawukuthi mina ngizwa late la ayibone yona babe semgcwabeni ayibone yona kuyongcwatshwa usigebengu ukuthi sangasekhaya ayibone yona kumele kucelebrate phela kuqhunyiswe kwenziwa yonke lento ayibone beqhumisa ibhamu yonke lento yabo shuthi ngingasho ukuthi mhlawumbe i-mix fire mengizwa ayibone yona ukuthi kwagcina kuyi-mix fire kuyenzeka ukuthi mhlawumbe i-mix fire omunye mhlawumbe usuke eqondile ayibone yona waphela bafanele bengakwazi ukuqhumisa kahle yabo shuthi kugcine kudubuleka nje mhlawumbe omama bebe bawu-4 ayibone yona like ngeze kuthiwa baba bawu-4 kanjalo ayibone yona ngoba nje nalo i-oled lagcina lilimala futhi nakhona ladubuleka ngazi la phansi kwenhliziyo yena ayibone yona lagcina lihlala ngesibhedlela mhlawumbe maybe 2 weeks ayibone yona ngoba mina ngizwa sekulethi yona mfethu ayibone yona selihlalile isonto yabo cause vele ne-security mfethu la lifonela ilontuntsha uma ngoba nakho libona mina la eThekwini ithi lifuna ukumtshela ukuthi awu mfethu nakho ngibona ubandile la eThekwini ayibone yona hawu kanti uthi uyafona ethole nestory ukuthi hayi mfethu akekho uma kaloyo ayibone usesibhedlela kanje usuke wadubuleka la kanje kade kumlindelo ayibone yona hawu nami ngisuthi njenge-oled mfethu ayibone yona angikwazi ukuphapha ama-fast mfethu ayibone yona ngoba ngikwazi ukucela usizo mfethu wena ngifuna ukugibela nje ubone i-oled mfethu cause isesibhedlela lekho right ayibone yona hayi nangempela mfethu cause ukwazi ukungisiza sigibele khona mfethu ubra wami Oscar ayibone yona wakwazi ukungisiza sagibela saye elokishini mfethu ayibone yona iyona mfethu into engenza ukuthi mfethu nami ngikwazi ukuthi ngivele phambi kwabantu mfethu ngixwayise nomunye umuntu mfethu ayibone yona ngesahlukele sengehlekele kwayimina mfethu yabo nanendawo engikhulele kuyona mfethu engekho right yabo ngingasho nje ukuthi omunye umuntu mfethu ngayigwema indawo mhlawumbe enobugebengu nani uma ukuthi ingane yakho ufuna ukuthi ikhule ibe right mfethu ayibone yona cause indawo ebonayo ukuthi le nani noqhuma kwebhamu mfethu ayibone yona yikho ubona abanye begcina sebeyise emakhaya ingane ugcina sebehlalisa emafamu mfethu yabo cause usuke ebalekela yona into kanje yabo bakhona nabagcina beboshwe ngokudubuleka kwabantu baningi mfethu baningi bafo mfethu bengabona kodwa baningi into nje vele ehlala yenzeka hayi babazisi futhi ngaleyo ndlela ngasekhaya cause kuba mhlawumbe leyo 2 days 3 days awu sekuphelile kanjalo ayibona yona uthi yabona sekumele ngitende futhi uthi yabona sekumele ngitende futhi wayimina ngila eThekwini ayibona yona hayi ngoba mhlawumbe ngithanda noma kanjani ayibona yona nami situation ade ngibhekene nayo ngala ngiphuma ngakhona kukuphi nje ekhaya usukaphi kahle ngisuka mina ka best mfethu area 2 yabo ngenxa ukuthi nami kusinawana mfethu ayibona yonto nami ngasuka mfethu ngasatha ngale ndlela yami uyazi buye sibhemela uthola ukuthi umuntu ubuye kaleke la ayibona gcine sengenze into ebhedayo la mfethu ayibona yonto umphakathi nawo ayibona yonto besikangele endaweni kwenye indawo phela yabo ihlukene phela nanendawo esihlala kuzona ayibona yonto uthi area 1 khona iforum area 2 ayikho iforum ayibona yonto mina nje la ngihlala khona iforum ayikho ayibona yonto cause even ngisho kudala ayibona kwakwazi ukuthi kwaba nengxabano ukudubulana iforum wona mfethu negebengu ayibona yona istory nje sakudala sike senzeka mfethu ayibona yona bayazi kwadubulana iforum negebengu zangasekhaya ayibona yona isona story senza ukuthi kuze kuphele iforum ngasekhaya ayibona yona yikho iforum ibona ingasekho ngasekhaya cause even ngisho nabanye bafuna ukuqala vele kubele a memory ukuthi eish kombele bafana basidubula mesenza u1 no2 no3 cause even ngisho laba balunguza ngamawende thothi mekulontonje mina nje ngibaziyo myself mhlawumbe almost 3 yabantu asebafu
so mhlawumbe uyalunguza ngewindi mhlawumbe ebusuku mhlawumbe babamba inkunzi okanye mhlawumbe house breaking yayibona yona because abanye banothothulele umuntu ebusuku la kudu omunye ungena ngojila isicapha kuvuleka icapha la pheqa ibhamu ingane la kuthatha ama TV ini yayibona yona because awuyongeke ukuthi indawo ke le yayibona yona uthulele la abantu bakhahlele icapha uthenga iTV screen la okuyama uthoka sibantu bani kune TV engaka yayibona yona awu ebusuku kuyangenwa sathu iTV sathu amafoni manje into kanjalo iyona into ngithi ngifuna ukuxwayisa abantu mfethu yayibona ilokishi elinjengalelo lingaba namthelela muni empilweni zeingane nje ukuthi kuleyo ndawo ayi mfethu mina ngibona umthelela omubi kakhulu mfethu yayibona yona into enganqandwa kanjani ayi mfethu mina ngokubona kwami mfethu nganqandwa kanjani even ngisho kwawona amaphoyisa ngeke ngithi amaphoyisa nganqanda lokho yayibona because abafana bangasekhaya ngisho kwawona bayadutshula amaphoyisa yayibona yona hayi ukuthi mhlawumbe ngathi mhlawumbe nganqandwa ngamaphoyisa noma kanjani angazi ngathi cause into ayithi into nje mfethu yambriyo from 2000 yayibona yona hayi ukuthi mhlawumbe into eqale manje yayibona yona into esivele nje ikhula nayo sonke sikhule ngisho isiZulwane yayibona yona sakhula nathi sinaleyo ngqondo ukuthi hayi kuyadutshula kuphathwa isibhamu kwenziwa kanje kubanjwa inkunzi yabo yikho nasagcina sama addicts ekugcineni yayibona yona hayi ngoba mhlawumbe ngaba addicts ngithanda cha indawo engikhulele kuyona kahle iyagcina singenza addicts uba nambe lo mfana womngane wakho uhambe naye Oscar uyazi ukuthi Oscar wekwafika la wakhuluma same thing ya owangitshela nami sokwafika yabo ngoba ekhuluma same thing cause uma ufana nomakhelwane wami kahle ufana usekhaya nakho la yena kuba uweqa umgaqo lapha yabona ngoba nanga leyalanga engiphelezele lesedladleni saqala ekhaya safika sageza kamnandi yayibona sabingelele ioledi sehla sakubo futhi yayibona yona wafika wabona ugogo wakhe naye yayibona yona kamnandi sawazi ukugibela futhi sibuya yayibona yona cause into esingenza ngibuye nami ngabona ukuthi okay fine ioledi seli right futhi cause nami ngiphatheke kambi futhi uthi hawu futhi ioledi idubulekile yayibona yona akujwayelekile futhi uyazi umzali futhi kugcina ukuthi udubuleke mhlawumbe kujwayele ukuthi mhlawumbe uyagula wathi yayibona yona manje ke ucabanga ke ilokishi lesikudubuleka ngisho abazali ukuthi ilokishi elibheda kanjani lelo lokwazi ukudubuleka ngisho abazali yabo manje futhi into engengisho mhlawumbe ngingasho ukuthi nafethu umuntu uma ukuthi futhi yena ngokwakhe mhlawumbe ufuna ukuthi mhlawumbe ingane yakhe mhlawumbe ikhule kwesinye isiziba futhi yabo uma ukuthi uyabona ukuthi leyo ndawo ayikho right at least futhi ngayisusa mhlawumbe ihambo ibe kwenye indawo cause futhi ngeke ngiqamba manga mina futhi mina myself ngikhulele khona futhi ayibona yona yonke impilo yakhona ngisho ukuthi mhlawumbe kwayimina ungibona ngila eThekwini ukuthi mhlawumbe siborekile mina ayibona yona ngiyabona okay nakho sibanibani okay kulahlile la ayibona yona so nami ngiqinise ngithi ngewini cause mina ngile nhlobo emncane umzimba ayibona into bese ngifaka ngewindi ayibona yona ngingene ngewindi ukuthi mhlawumbe thathe leyo phone amateko ayibona yona ngiphose ngewindi ayibona bephinde bengikhiphe futhi kamnandi ayibona yona mephuma iservice ayikhipha nayo ayibona yona wakwesinye isikhathi bese beshaya indawo uthi kabili ingajump ayibona yona ngenxa ukuthi mina bengimncane ngomzimba uthi ngithatha lezi zinto engaqhameli ayibona yona uma ukuthi mhlawumbe ngazi ngathi uthi okay iwindi lincane ngephuma ama TV nani ayibona yona ngoba indawo ade sikhulela kuyona mfethu ayibona yona ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe ukukhohlakala kwami nami into engiyibone yenziwa nami ngagcina sengenza ayibona yona ilento yokuthi manikhuluma nithi uyayibona lonto isho ukuthini kwayo lona lelo limi ngingasho ngisangayiblame futhi nangendawo yangasekhaya cause ulimi oselisegazini kuthina ayibona yona ulimi olusesegazini kuthina angeke ngisho ukuthi kanjani yabo into mhlawumbe ungaba nzima ukuthi ngigcine ngayishongo mengikhuluma ifana nje ezinombolo lento ayibona yona ifana izinombolo ukuthi into each and everything oyikhulumayo hlezi kunetsotsetani phakathi each and everything hlezi kunetsotsetani phakathi ungangokuba kwayimina mhlawumbe ngagcina sengikhuluma nje sengifana netsotsetani yonke lento yabo no man ubani lesikhuluma naye mawungabingelela ababukele ekhaya ubusushilo uvelaphi ufunde pha amabanga phansi ubumfundo onjani wafunde pha amabanga aphakeme wasiqeda isikole usiqedanga izinto ezukubhema uyiqale nini kwenzeka kanjani uzuyigcine manje impilo yakhe iphelele emgaqweni
Hayi kahle kahle mina ngubandile wavilakazi bese ngihlala ngiphuma kwaBest bese yayibona yonto. Yeah. Isikole kade ngifunda kusona ngeke ngafunda ekuthuleni yayibona yonto i-primary school nganyuka ngafunda ezakhe high school yayibona yonto ngigcina grade 10 yayibo. Angisiqedanga isikole ngesituation kade ngibhekene nawo nami ngenxa ukuthi bese ngiqala kube addicts yabo ngilalela abangani nani yabo ngiqala ngibhema insangu sifome lokushini yabo sibuye singaya esikoleni isibhanka sami sobhema insangu. Manje ngabona ukuthini lento igcine singifaka kwezinye inkinga ngagcina sengibhema ngisho iphilisi ngidi lingikhuzi oledi ayibandile yeka abangani abawu-good no-3 mina ngibone ngazi ukuthi mhlawumbe oledi adlala ngami nawo abangani aba-right abangifanele mina kanti labangani abangifaka ehlathini mina ngingaboni ukuthi labantu bangifaka ehlathini kodwa ngenxa yokuthini umzali into ukuyibone le isakude yabona yonto eyibone ingakenzeki ukuthi izokwenzeka yabo. Mina mase ngirealize ekugcineni ukuthi yazi oledi laqinisekile ukuthi usibani angihlukane naye angizenzele into yami yayibona. Baningi abangani engakwazi ukuphilisana nabo abangakwazi ukusini sihlohlane ngemfundo yazi sihlohlane ngama-drugs nani cause mina ngeke ngiqamba manje indawo engiphuma kuyona cause ngeke ngafunda esikoleni ezakhe yabo ila ngiqale khona ukubhema insangu yabo ngibhema insangu nabangani bami ngasuka kwinsangu ngabhema igluna ngabhema iglue sagotela izitimela sibe sizolala la eThekwini sometimes ngingasaya ekhaya oledi ubexake ngingafika ekhaya sothi ngifika mhlawumbe after 2 days sengiqala iglue lapho sengiqala ngisho ngingalala ekhaya emva kwalokho duku ngiyeke iglue ngingenela iphilisi ngibhema iphilisi Menrex ngibhema iphilisi nje lapho ngase ngiqala khona-ke senginokutshontsha ngibambe inkunzi yabo sengifuna nawo maphawu nawo mphakathi khona indawo engasangeni kuzona khona engingenayo kuzona ngibuye ngiboshwe sometimes ngibuye ngijike ko-CR ngiboshwe ngabe ngisakwashi ukuya ekhaya ngithothi oledi ngigcine sengilifonela uthi oledi la sengehlelwe isimo sokuthi nokuthi cause ade ngathanda ukuthini lazi ukuthi mina ngisongumuntu ogcine seboshwe senze into yokuthi cause bengiyenza into kanjalo kodwa bengiyifihla ngenxa yokuthini uyazi ngekwazi ukuyifihla into kanjalo kunabantu uthola ukuthi okwazi ukusho ukuthi hayi sibani nangi sengimbona endaweni yokuthi yabo. Ngihlezi ngiphika kwi-oledi uthi hayi mina ngiyenza 1 no 2 no 3 lisho ukuthi hayi ngeke wonke umuntu ehlezi engitshela into eyodwa yabo. Manje kwawukuthi into engimosha kakhulu iphilisi yayibona yonke ukubhema iphilisi kwami ngoba cause ukubhema kwami iphilisi ngase sibhema thothi mhlawumbe igali lehleli siyabhema sonke khona ababhema ingidi ngala khona ababhema ihunga ngala yabo. Manje nami ngihlezi ngiyibona ibhenywa lento le ihunga la ibhenywa ngefoli yabo. Kukhona into ezinje bese okay nami is fine okay namhlanje angeke ngizame ukuthi ngiyiteste lento because bembeyasho ukuthi hayi uma uyibhema emnandi yabo. Nangempela ngiyibheme ngiqamba manga uma ngayibheme engeze omunye ugofu uthi hayi ngeke hayi ngisho iphilisi aningenzi nje yayo phela iphilisi le strong kodwa lo ukwenza uhyper maybe half a day yayibona leyo nto ngibhema into eyodwa sengiyo ngoba hyper half a day ngabona ukuthi ngeke elinye drugs yabo. Hayi nangakusasa futhi ngizama ukuyitesta futhi yayibona lento cause ngeke ngiqamba manga mina ngiqala ngangiyisaba yayibona cause ngase ngibonile mina ngeke ngiqamba manga ukuthi hayi mhlawumbe mina ngangena ngazi ukuthi yenzana njani yabo. Kwayikona ukuthini nayo lento indlela omnandi ngasho ngisho nomunye umuntu ngamxwayisa ukuthi into eyodwa eyenza ukuthi umuntu egcine sengena la ukuyitesta yabo lento uthi hayi ngenzele namhlanje kuphela yabo. Nami ngakanjalo uthi ngiyabhema namhlanje ngeqisa 2 days ngibuye ngibhema kwesinye isikhathi hayi ngithi hayi ngibhema isonto lonke yabo yonke ngoba le nto ngayenza mhlawumbe almost 3 months 4 months uyicontrol. Hayi ngabuza hayi abantu baqamba manga bebekhona into ekuthiwa arrest hayi ayikho lento ekuthiwa arrest yayibona umuntu osuke ehalelela nje ufuna ukuyibhemela yena yayibona yona hayi usuke ezenza iphara ngoba nakhe ethanda lo ayikho into ekuthiwa arrest. Hayi la sengixhela khona nami sengibhema la yayibona yona sibeshontshe la yayibona yona cause ngibuye ade sengishaya ne-shoplifting kakhulu yayibona yona kukhona abantu esengitshontsha nabo kade sengibhema nehunga yabo sengizoqala sengingena kwi-hunga khona enye intombazane nje yokuthiwa uthandeka yabo uyakwazi ungithatha ngasekhaya yabo cause ngangumuntu ade shoplift eBrick City mina yangibona okay is fine lo uyakwazi ukushoplift yabo yangithatha yabo le nto yangibuza ngakwazi ukusebenza yabo bona bahamba ngemoto yabo leyo kuba ngikhumbuka sasitshontshe Stenga siphume sami sesitenga cause imoto esasihamba ngazo sirentela 1000 ngosuku 1000 ngosuku yabo cause lo mama esasitshontsha naye yabo le nto yazifane noyidila namaphilisi kuphela yabo lo sasitshontsha namaphilisi la ku-Clicks yabo lo hayi ke emva kwalokho uthi sasidila nje no-Clicks endaweni eningi wesitreet uthi soqala la eSekwini yabo cause asitshontsha ngefoil thina yabo leyo mama ekwazi ukwakha ifoil yabo sitshontsha ngefoil
sothi nje sonze ifoil kamnandi sikhande kamnandi ngesikhwama sifake plastic sami songena ngaclicks engilayishele khona ungilayishelayo khona ungifaselayo kamnandi ngifayela amasila kamnandi wabuyisele kahle ukuze mase ngiphuma esitolo isecurity liyabona okay it's fine kunama salo tape lakho isecurity alisekho allowed ukuthi lingavula uplastic wami mase libona okay kufaka ama tape yabo ngaphandle uma ukuthi ngibonwe icamera noma mhlambe iba nesiqiniseko salokho yabo. Hayi kamnandi nje ngiyenze leyo nto ngigcine nje sisegazini ukuthi hayi ngihamba nalabo sisi yayibona yona ngisho izinto ade sengizenza kade ibheda khona ade sengiqala ukuqoqeka khona ngihamba nayo leya ngane yabo because bengihambe ekseni ekhaya sothi ngibhemela ekseni ngihambe ekseni ngize ngibuyele ntambama yabo sothi ngibuye ngiphethe ngisho plastic abancane because leya mama ubenomqondo ke yena yabo even kwayona shoplifting umuntu omdala kodwa uyondla ngayo shoplifting iyondla ingane zakhe ingane yakhe ifunde ebalungweni ngayo shoplifting yabo. Even ngisho wasensukwini ngeke ngahlangana naye lo mama yabo wangitshela ukuthi ni wanginika inamba yakho wangitshela ukuthi uma ukuthi ngisathanda ukubuyela eSpanish ukusebenza angimfonele yayibona wangitshela ukuthi uma ukuthi ngisathanda ukusebenza ngimfonele yabo ngenxa yokuthi ngiyayazi imali yalapha yabo and futhi imali yalapha ngengiqamba manga yona ibifika ngoba ngengiqamba manga mekubheda mhlawumbe besikama 600 kodwa nje bejwayele isikama 1000 plus imali lapha khona ngangayijwayeli ngaleyo ndlela yabo ngoba ngisaqala ukuthi yabo sikama 1000 kwesinye isikhathi sothi siyahamba sesiqedile ukusebenza phela yena unendla yabo sothi sesiyojojela igrosa nje mhlawumbe singena ko Shoprite yabo ungilayishela uplastic inyama ama braai pack mhlawumbe sothi siba u4 la emotweni yabo u4 ngogrive sina soba u3 siyatshontsha yabo yena akatshontshe uyasilayishela nje kuphela udle ngokusilayishela nje kuphela efakela ama tape esikhombe eminyango awu madoda hayi into ozoyenza phela yabo leyo and futhi uzizele ngestrategy ukuthi lento ngisho singayitshontsha ngisho inamacebo mesifike epalini ngeke izikhali hayi ngeke ikhali yabo because uwenza sure ukuthi uyenza ngetape umuntu onestrategy esidala lo yabo hayi nangempela futhi kamnandi yabo ungene ukulayishela esitolo kamnandi kwesinye isikhathi singene esitolo ukuthi uno connection nane security yabo because isikhathi esiningi bena no connection nane security mase siphume kwazi ukuthi ephinde lifumbathise yabo lapho ke mina no connection ne security lade senza khona ngempela ukuthi sitshontshele indaba yokuthi yayibona yona ngoba lapho besivele sidusha inqola stress kube ngathi ngizogrosa la yayibona yona thothi ngiyazi okay ama foil awu2 ulayisha upapa pack bo2 balayishe faka amathile yayibona yona emva lokho ngikhombe eminyango mhlawumbe ngithenge noma ikhokhe encane yayibona yona kodwa nje isikhathi esiningi bengajwayele ukuthenga ngivele ngiphume nje eminyango ukuzwa kanjalo yabo hayi kanjalo igcina iboshwa lengane ekuyiyona yangifaka ibinibashwa kanjani phela into esenza ukuthi sibanjwe sasisibantshontshe kakhulu oclicks and no clicks bekhala kakhulu ngamaphilisi uthi amaphilisi ayalahleka ayikho enye into elahleka amaphilisi kuphela and lamaphilisi abizayo ngisazi ayibizwa ngani lamaphilisi konje khona lamanye no gold njengathi nembambo lamaphilisi awo 200 350 because sasiwadayisela umunye ubhaya la kuRussell hayi bekhale ngamaphilisi labantu ukuthi kulahleka amaphilisi la kanje maybe rewind ama footage hayi because ngeke ngiqamba manga mina ngiqala ngabanjwa nge-footage ngabanjwa ngosuku lesibili singakatshontshe sabona ukuthi okay it's fine because lase sewayilayithileke noyekwazi ukubona ngisho i-private ukuthi okay yabona ke leli private singasenza lutho siphuma usikhotheni omama ngathi sengiyaphuma eminyango ayibona lento ngicela umnyango kuthiwa i-story board ayicela kancane ngala ukuthi hayi yini kuthiwa hayi sicela ubona plastic wakho hamba bewuvula hayi Pexake yini lequmbe kanje la kanti hayi fole ngikhanda ethi okay kancane sicela yona phezulu hayi nami ngizama ukugoloza ayibu ngiyaphezulu ngoba phela mina ntutshanga lutho yabo hayi ngibe ngibanjwa ngqingqingqingqi ngifaka ama security ayibona yona hayi ngime ngiswa phezulu ngidlalela i-footage thuba lo ngidlalela nenye i-footage futhi thuba lo mhlawumbe bangivela ama-footage mhlawumbe kwazi wa4 times yabo zonke igaba engangiyitshontsha mina ngeke ngiqamba mangasindela ukuthini ngalesa sikhathi ngangisa underage because ngangisa no 16 15 yabo mina ngangaboshwa ke esikhathini esikanjalo yabo because ngigcina nje la kuthiwa mpama kwesinye isikhathi uma kuyiserious case bengithatha bengibhalise emaphoyiseni yabo bengifika emaphoyiseni bose lo muntu underage and icala elimbophile liyaqala ukumbopha ayibona yona because i-shoplifting i-theft yabo i-theft ayibophi kakhulu yabo and umshushisi mebona ukuthi okay lo muntu uyaqala ukwenza icala lokuthi uyakwazi ukudedela yabo mina nje bengiba nenhlanhla yalokho yabo nayo ke lentombazane sasisebenza nayo yenziwe the very same thing nami ngayenza yabo yona ibanjwa la eStenga kuclicks seStenga mesifika khona eStenga ngoba nesasikade sitshontshe ngakuthangi sadlulisa usuku sathi hayi ngolunye usuku olulandelayo
hayi mesifika ngempela hayi ilayishe kamnandi siushaya uklik sokuqala sambe sidlule siphinde siye komunye uclicks yabo ngoba silayishe kamnandi siushaya sambe siyothulula emotweni amaphilisi ebhothini siphinde siulungise kahle ifoil silungisa amathephu ungene omunye ulandela ngoba siyashintshana ngoba siba u2 yabo qale ngene lo kwesinstolo ngoba kwakade kuphuma mina komunye uclicks yabo sekumele kuyongena yena kulo clicks kanti lo clicks vele bekade engenile kona kuthanga yena ngokwakhe angithi usazi ukuthi itega lakhe yabona khona isitolo usho wona ngoba sihamba kanje ngisho lo mina ngicela mina kuyongena esitolo sokuthi yabo khona mhlawumbe ngisibone ngathi siyitega noma security lapho liyathithiza yabo kanti suthi limlahlileke nela kuba yabo leyo ndawo wangena kamnandi gudugudu esitolo hawu elayishele yena-ke bambamba sesilayishile nje bamyeka bamgrayisela yabo yena nje wabanjwa eqotshweni nje ecaleni yayibona wabanjwa ngqi hayi nangempela engena usister mlayishele yena lo sesingengiqaba uma kunenhlanhla ngoba uyabaleka njalo lo uyena onthuma lo uyena umsungulwayo yayibona hayi nangempela silayishele kamnandi la faka amasila yayibona leyo nto hayi emkhombe emnyango lo ngiyaxaya sekumele ephume lokho round ibhasi nje lokho eround anenqola futhi negazi lalimtshela sekumele ephume lokho round hayi gcina ukuthi sathathele sibende sokugcina usesisephumile njalo kudala usebalekile usesemotweni uyazi uma kwenzeka something utshela ugrave ashaya imoto hayi nangempela hayi mase uyaphuma uyasande kuyaphuma hayi sisiyambona nange qhamuka nange eze hayi edlula ipali lingakhali ipali utitititi hayi lingaphakali hayi limbuka isecurity cause limaye ngokuthini lona hayi unamanga ushwebeleke lo mefika nje la liyakhala icebo mefika hayi akukhali lutho la cause into eseba warisha ukuthi labantu yini into ebenza ukuthi bephume nalezi zinto cause lezi zinto zinama alarm kodwa manje awakhali yayibona yona nayo yonto emcabangisa lokho ukuthi eyibuka labantu baphuma nalezi zinto kodwa manje ayikhali kanjani ekwenze bena show ukuthi uyiphethe awubonise bena show ukuthi uyiphethe hayi suke emcela eceleni sorry sis ngicela uze ngale eceleni hayi leya ngane yona ivele isuke ngejubane wathi eceleni yangalibuza ibhadi twi isuka ngejubane zemotweni hayi vele eshoqala lo osamba nathi ashaya imoto drive ubona sekuza ama security ubona sobe silandele na imoto nani vele shaya imoto drive emshiye kanjalo lo sisamba naye engabe yena uvula isicapha ngoba mina ngakwenzeka into kanjalo yabona yonke mina kwavula isicapha ngangena nje ngindiza ngesicapha yayibona yonke ngihujwa ama security kephi kamasha station awuqala uqedela usisi uzobuya lapho lo sisi lo vele enze njani ethi uzovula isicapha kanti lokhiwe icapha xapha ayibona naka ama security aseseduze vele shaya imoto drive hayi bonke sisinike nange saluthandeka kanje shaya imoto drive solandelwa ama security ayivele ebaleka kakhulu wabaleka lapho ngimbuka ngisemuva emotweni ngiyambona uyawashiya lama security esikhundleni sokuthi lo muntu ngivula isicapha mina engene egijima uthanda ngivala isicapha sami yabona because labantu abakabi ne backup yokuthi imoto eseduze yena ngiyambona into ayisabela because even ngisho no driver because imoto esesiqashile sokuyi Uber yayibona yonke sokuyi Uber sesiqashile hayi mhlawumbe ukuthi sokuyi imoto yakhe yabo ngagcina sengena no driver enkingeni usebalela into kanjalo hayi gcine salile kanjalo ke lo sisengakwazanga ukuthola ithuba lokuthini bagcine bembukwazi bombamba namanye ama security ama backup ekwazi ukumbamba embophe kanjalo yabona yona ngalelo cala nje ngikhumbula kahle ngazi wamgweba 4 years because even uzowaphuma nina ngisazi uzowaphuma last year yini na last year futhi wangahlala isikhathi esiningi nophinde waboshwa nami ke saphinde sangehlekela the same story futhi kaMasha eGame City kaMasha station hayi mina la station sasike konje kwasadume ngoba sasitshontsha namathafethi yabona mswadayisela umkhulu lapha eMansela siwadayisa 150 hodwa yabona yonke lapha lo Buccaneer siwadayisa 200 hayi bengilayishela amathafethi bengilayishela kanti ngalelo langa ulayishe kwaze kwa-over kwaqumba yabo ngoba ifoli mele wenze short uma ulayisha normal mase uyayivala futhi kahle bhanqa uyibuyisele kahle uze kuvaleke ensi ngimtshele shothi uthi ngeke sister ngeke le foil le iqumbe kakhulu ngoba ngalelo langa ngikhumbula kahle ikhadi zasekuntambama yabo sishawe isikhathi itolo seyivalwa lapho mhlawumbe sisasebenze kabili la siyabona lo msebenzi ola unele imoto yayibona leyo nto unele imoto kuphela kwayithina kumele isikhathi phela la yayibona lo msebenzi uzokhokhela imoto kuphela nanithathola lutho sishawe isikhathi la yena usefoster ngenkani elilayishe uze kube over yabona umuntu ongcono ngilayishele kahle ngophinde ngiyongena futhi kwesinye isitolo mina yabona leyo nto hayi ngoba wayengase ngisebenza ngedwa ngaleso sikhathi yabona ngoba kwakungcono uma kusakhona lo yabona ngosikwazi ungene lo kuphinde ngene lo hayi ngilayishele iqhuma kamnandi nje isecurity ngishaye kamnandi ngiyiphumele ngathi nje ngidlula kancane epali labelikhala isecurity lingidedele kamnandi
engivele ngibone ukuthi nami ngishaya isathandela ayingisuke ngebrand nami kanti ngoba ngisuka ngerun mina ha ngisukela isenta yayibona leyo unenqwaba ama security la yayibona leyo hey ngezwe ngamadonki ipiri ngijijela la emva kwami ngibaleka nguphethe uplastic ngudedeli into engibona ukuthi mina ngoba mina ngakwazi ukuthini eserobotini wakwazi ukuma ngicathi into yamenza ukuthi ingubo ayibona ukuthi hawu lo muntu usabaleka usawuphethe futhi lo plastic and kulate yayibona leyo ngibaleke because ngivula ijubane lokugcina nami la yayibona ngisho ulimi solivele ngaphandle imoto manje inkinga into engibasela imoto ngibuka kanje ulokhu hamba kancane uyasaba ukuma egcine emile erobotini gijima ukugcina ngathi sengizofika erobotini ngathi isicapho sevele esivule yayibona leyo hawu ngivele ngixhume nami shuthi ngixhume nje ngingena kanje nami ngenzela ukuthi ngikwazi ukungena emotweni ngase ngiqeda ngezwe nje ngento engichwisa kanje lacishela ngibamba futhi security yayibona leyo akube ngena emotweni sometimes ugrave beshaya imoto vele belinde ukuthi mengena uyasuka yayibona leyo hayi mengena nangempela besisuka yayibona leyo hayi sihamba intwi yayibona leyo mina ngakwazi ukuthi ngiphumelele kanjalo yayibona ngoba nakhona ngabona ukuthi nami ngangizosala la kwakuphoqa ukuthi ngidla ama passage lapha kamasho yabo wabona ukuthi nangu lo mfana lo usawuphethe lo plastic lapho kuthiwa ngawuphethe uplastic ngangasala nami yabona ngoba wayena lo wasala uplastic wayesewulahlile vele plastic onefoil yabo lo muntu akanendaba ishingalahleka ifoil ngokuthi awusazophinde ekhanda enye futhi yayibona usikhotheni umama usikhotheni wamama even ngisho wayi mina le yanto sengiyakwazi ukuyenza ngenxa ukuthini kwesinye isikhathi kwakwenzeka uthola ukuthi siyaphuthuma la yayibona leyo ifoil igcina ifloatile ngayizonto yayibona leyo ngoba phela kunensuku uthola ukuthi kufloat ama-foil kufloata ini yayibona ukuthi angena esitolo umuntu ufuna nje ukukhulumisa ngale nto ugcina nawe wenza indlela sokubaleka ngayo yonke indlela ngoba phela le nto le izokukhulumisa le nto kuyokuqala ufuna nalento esitolo ngoba le nto le kuyaziwa ukuthi intshontsho kanje abayaziyo abanye abayazi into eyafika nalo mama ngingasho kanjalo ukuthi into yafika because ngangisazwile ngayo kancane ukuthi kunento okuthiwa ukwazi ukuphuma esitolo ingakhali iceba yayibona leyo nto hayi nangempela kanti kuzodukudukuduku uthathwa yena usisi uthandeka lo yayibona leyo nto wena wezwana naye lo mama yayibona leyo nto besebenza naye yabo hayi nangempela nje futhi ngiqala ukusebenza ngimsebenzele kamnandi futhi kwayena encanyiswe because into esingenza ukuthi nami ngixile kona ngoba ngangisaselokishini ngase ngiqala ukuba omunye umuntu yabo already seliyabonisa hawu yena bese kufana useshintshile hawu usekwazi ukungena noplastic nenyama endlini hawu usekwazi ukungena nerice yayibona ngokwesinye isikhathi nje wayesifake nje usistera hayi ukuthi mhlambe uzothi siyongena e-check service yojojwa inyama yakhe kuphela hayi ujojo yakini yayibona efone futhi ngoba mina wayenayo inamba ye-oled efone ukuthi ufikele nento ukuthi hayi lisho i-oled uthi because mhlawumbe ngase ngikwasho ukuthi ngibuye ngishiye mhlawumbe noma igrade ekhaya yabona la i-oled siyothenga isinkwa mhlawumbe emini yabona because vele mhlawumbe ngibuya la ntambama mhlawumbe ngo-7 sekumnyama yabona mhlawumbe nginemali yange-1000 ephaketheni ade sekama yabo hawu mhlawumbe into engizobhema u-300 yabo sazovuka futhi kuseni phinde ngiyosebenza futhi yabo leyo because leya mama wayemi ngestriker eswimini uma ngithi angeni wayifika yena qathatha ekhaya ethi ayikho leyo nto geza samba yayibona leyo nto uma ukuthi mhlawumbe impahla nginazo kumele kwenziwe iplan ngoba ngikhumbula nje day 1 ngifika nje impahla ngenazo kwaya yena semsami shwi hayi ukuthi ziyothengwa ziyotshontshwa nazo yayibona hey ngingene kushuthi ngiqale ngilinganise Mr Price ibhluku ngilinganise amateko ngilinganise iskip ngilinganise ikepisi kamnandi yabo engithathele amajina awu2 ngithathele ikip owenza ezinangakusasa futhi ngikwazi phinde ngishintshe yabo hayi nangempela futhi ethi okay ishela lezo zinto ezigoqa ishela hayi ngiphume ngihamba ethathe iphose plastic wakhe ebe uroll plastic wakhe efalisa usephe iphumela yena ngokuthini mase sephuma akekho umuntu ozomsesha because uma ukuthi leya muntu loya wayedle ngomqondo nangane nangokuthi amalungelo akho uyawazi ayibona leyo nto isecurity laqala nje lamkhulumisa indaba yeTori nje ulimela ngeqiniso lomthetho ukuthi indoda wena awukho allowance ukuthi ungacheck uplastic wami unamaluntu uma ukuthi uyovula lo plastic wami njengamanje awuthola lutho yazi mina ngakuvulela icala lokuthi isecurity sisabe ngempela because ithothela inyani nayo ishoyo ukuthi ngabe ikhona endlento ekhona yabo ngokwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi siphethe uplastic wase Checkstar kodwa manje uyinengubo phakathi yayibona leyo nto yonto exakala leyo ngoba phela funeka khona mhlawumbe into eyigrosa kanje yayibona leyo kodwa thina silayishe ingubo phakathi yayibona leyo nto hayi emva kwalokho engitshontshelwe kamnandi usisteri ingubo ngoba ngalelo la ngikhumbula kahle ngizoqala ukusebenza naye ingubo zokugqoka nginalezi ingubo ebhede yakho zayengitshela ukuthi yazini la ngoba siyalana-ke la kumele ugqoke kanje kumele ube suspect kanje hayi emva kwalokho ngitshontshelwe ingubo kamnandi yahamba ungilethele ingubo hambe ngigunda kamnandi sigunde ngigunde kahle ngibe rice nami ngibe muhle hayi emva kwalokho ngigqoke semthame ethi hayi sekuyahanjwa kuyosetshenzwa
hayi ukuthi ngizosebenza kusasa ngisebenza khona namhlanje ngiyasho ukuthi mina senginingi ukuthi hayi inhlamba hayi siyongena kusasa because nami ngengiqamba manje liyangishaya uvalo la yabona kodwa manje ngiyayiqinisa because manje ngiyibuka lento angitshela yona ukuthi hayibo mina ngiyophuma nomthwalo ongaka wa plastic i-security lizongiyeka kanti ngiyophuma lento engaka ngisacabanga leyo nto ukuthi hayibo nangu umuntu ezongilinga umfuqulo ongaka wa plastic ngizophuma ngithini nawo hayi nami ngithatha isibindi sokugcina hayi ngithi hayi ngiyaphuma manje nawe yena iyangisinda lento yabo walayishile amaphilisi la indaba yokudlala because sasiba ne-foil kube khona no-plastic esiubiza ngomjemo yayibona nto plastic nje uthi lapha wa total sportsini uthi lapha ufaka ijini yakhe endala lapha phakathi amajini awu3 kube ngathi ingubo nje because lo omkhulu kumele ngikuthiye ngalomncane ngaphambili yabo uma lo wovela ufuthe kume kanje yabona uyaxayeka nawe uyabona asikho ingubo ezima kanje yayibona efuthe kanje ubona ngathi uthi ibhola yake leli yayibona yikho sasenza umjemo ngaphezulu ngoba phela ifoil le yayibona mase seyilasho kakhulu iyafuthekezi hayi nangempela futhi yayibona leyo nto engilayishele kamnandi ngifaka umjemo yabo because masuphethe nomjemo wakuba right yabo ngoba kufana no pick and pay lo lapha kamnyanda awu pick and pay lo lapha kamnyanda hayi suqede kakhulu ngengiqamba manga yabona lo yasuqede kakhulu sothi siyakhona ngesojotsha amalontonje yini lena amakhofi lamakhulu yabo because nawe sasinezinto esitshontsha singajojwe noma yini wetshontsha lezi zinto azi kahle ukuthi okay lezi zisiphela yayibona ifoil yenza sure ukuthi ukuthi ifoil iyodwa ngiphume nje nesikhwama sefoil ngenze sure lezi zinto engiphume nazo ze1000 each and everything ayilayisha ucounter nge1000 ukuthi la i1000 la i1000 la i1000 layisha izinto ze1000 yabo ngokuthi isikhathi nje weketshontsha izinto engingazazi nami yabo kodwa ngenxa ukuthini lo muntu umdala ke utshontsheni ke lo muntu isalukazi noma intombi nje isalukazi lesi hayi ukuthi intombi usekhulile lo muntu hayi ukudlala yabona hey kuthiwa la Shoprite ophakathi nedolobha kunomama owaye uthi mhlawumbe uma uqhuba inqolo enkulu ethi mntana ngicela ungithengela amahewu ngaphakathi ngafa ukugula uthi uyangena umthengela amahewu ubuya kasekho negrocer yakho izinto ezenzakalayo lezo omama abadala ayibona yona uthola ukuthi certificate akada phanda ngaso leso uneminyaka ngoba ngitshela nje ngalo mama lo ade ngiphanda naye ayibona yona yena uhloniphekile even yawo manje angisambona nganoma lapho useboshiwe yena naye into kanjalo yabona yona because bengihlezi ngimbona ngase Shoprite because khona umngane wakho la ngase Shoprite bengihlezi ngimbona ngase Shoprite ayibona yona ngoba ngengiqamba manga khona hayi bengasafarishi nginayo ayibona yona bengihlezi nje ngi-right even ngisho noma sengihamba emotweni sothi sekusemini bengazi ukuthi okay sengifuna lento yami ukubhema bengimtshela hayi ngeke ngicela ukubhema ayibona yona ngoba ngisho wathi uzazi nangisebenzi emo ukuthi angibhemile yabo ngoba yena bekwazi ukuthi hayi epake ngihamba ngothenga fast mhlawumbe emashorenki ngibuye ngibhemele khona la emotweni okanye sothi ngibhemela khona lapho ayibona yona hayi ngoba lokho mase ngifaka imomari because naye wayazi ngathi ukuthi okay labantu bama addicts kanje abakwazi ukwenza lutho bengakabhemi ayibona le cherry le yayibhema nayo icherry le yayibhema ayibona yona so kwesinye isikhathi nje uyafika uzosilanda kuba izosilanda ngemoto uthi usuka la uza le ka best uyosilanda ngemoto ethi uyafika uthi thina mhlawumbe sisaka singakagezisha ukugeza sisayibhemele ethi uyafika uthi mhlawumbe thina sihamba ngasikhathini lana sihamba ngo9 yayibona yona kanti simtshela sihamba ngo9 thina sivuka ngo7 ngenxa ukuthi sihlala isikhathi esinemali yayibona yona imali ikhona sesibhema thina sisakhumbuli thina yayibona yona because sasinebombo nansi siphatha lamafoni amancane yayibona yona sifonela kuona uthi uyasifonela nje sayizibile kancane yabo owasazi mase answer into azoyithetha lapho uthi la nina kumele khanjwe ngilindile ngisestopini endaweni ukuthi yabo kuyasetshenzwa kumele siyosebenza yayibona yona hayi sami nathi shwi fast yayibona yona sigeze fast singokuthini vele sinahlala ngemuva emotweni masihamba yabona yona siyabhema nje sibe imoto ibihamba ikhomba kuthewini la sibe sibhema la ngemuva siqede lento esibe siyibhema yabo kamnandi sithi sifika nje kamnandi yawo sosebenza kamnandi sesi right yabo ngisho noma kuthiwa kwenzakalani kodwa wazi ukuthi hayi upetrol bese ngufakile hayi nangiqamba manga le ama-holiday hayi ukwangiphilisa hayi naye yena ngisafarishanga ngoba even ngisho ukuganga kwaselokishini bese kwehla ayibona yona even ngisho umphakathi kwawona ubusucwaya sengihlezi ngicleaning ngiqondile ngi-right behlezi bengihleka ukuthi ipara leli liyatshontsha kada lapho umedlula hayibo ngalahleki into yokuthi kodwa nje sengihlezi nje sengiqondele kamnandi oledi babona ngiyaliqinisa ngihlezi nemali yami ephaketheni yayibona yona ongokuba ngisho namhlanje yayibona yona yena ngiyamkhumbula yayibona yona ngoba hayi mina bengastrugglish ngoba emva kokuthi kuboshwe lo sisi lo sasisebenza naye waphinde wathola omunye wahlala ngala kuMorodo yayibona yona
ngicathi naye wayidayisa ngomzimba kanje yayibona lento omyekisa ukudayisa ngomzimba yayibona wamfaka u-shoplifting hayi nangempela phante because naye wamsole ngenye indlela yayibona siqale sami somtshontshela ingubo naye yabo ngoba nje menza show ukuthi uyoqala siqale kuyotshontsha ingubo kamnandi hamba ugeza ube right because wenza sure ukuthi each and everything uma ukuthi uyaphuma lapho ungalokho ube suspect in yayibona yona ngoba leya muntu ayikho into angayazi nge-shoplifting yayibona yona ngisho kwayimini izinto ade ngingazazi ngoba kwesinye isikhathi nje ngoba ade ngisho ukuthi bese singene kwesinye isitolo uthola ukuthi nje uno-connection wakhona mhlawumbe la asho khona ukuthi abona-ke la ngoba songena kulesi sitolo siyolayishela indaba yokuthi uyabona yona mephuma security elifumbathe esu-200 yayibona yona vele ama-security amanye ayilambele ungabone ngazi ukuthi nje kanti ubugebengu buningi lapho yikho uma ukuthi uyabona sexoshiwe mekurewanda amakhamera kubonakala nangumuntu enqakile iphe no-200 nangiyibona izinto ezazinokwenzeka kwesinye isikhathi ithola ukuthi sithathe islip simneza sisifake ngaphansi kweslip kanje u-200 kube ngathi uyasisayinela la kanje yayibona ube usizenze umuntu ngathi uyasiduba isilip yasinika sithi aye sifuna islip thina yayibona yona sizenze ngazo kanti siyazi ukuthi okay sibeke u-200 ngaphansi yayibona yona kwesinye isikhathi ukuthi sibeke u-300 mesibona ukuthi eish khona isigwegwe sangempela yayibona yona ngoba khona nje omunye yayibona yona owashisha nge-crap wathi ayikho inkinga ngizoyithatha imali yayibona ngenani intshontsho uma sesiphuma emva kwalokho vele sibambe ngqi hawu ngathi lo muntu usiyasijikela ukuthi uyena uthi asingene sitshontshe sengithi sesaphuma vele wasibamba ngqi umuntu wakhona wathi hey ayikho leyo nto mina ngibribe ongemali yayibona yona usesifakoza nkosi umuntu wakhona esikhomba phezulu ngoba ngalelo langa sabanjwa naye lo mama sobabili yayibona yona ngoba nje sathi sizoyiqala lento ngoba sathi singena shoot thina sazosayivela uqondile yayibona yona hayi shoot wabe sishayile nto nje over la labo basemakhamereni uthi umuntu nokuthi kanje yayibona nenze sure ukuthi babeke ekhamereni ngoba nje basibona yonke into sisaqala round mesirround senza sure ukuthi siqale sidlule ngakwi-aisle yabo ngoba mesojoja senza sure ukuthi sijoja into eyodwa uma ukuthi mhlawumbe khona ama-perfume la yayibona yonto awu-40 o-40 kumele siwathathe wonke mhlawumbe sibeke awu-4 phambili yayibona yonto sibeke awu-4 phambili kube ngathi asakhona phela yayibona yonto ingabe ngasekho lutho yonke yayibona yona sibeke noma u-4 phambili kubona ngathi asakhona yabo siyasithatha nje noma wonke leyo 40 lo yayibona yona siwufaka phakathi la kwi-foil siyasila kamnandi yabona yona sesenza nje leyo nto kamnandi nje bayasibuka nje kamnandi yabo ngisho i-private alokho lisilandela kanjani yabo sesiyophuma eminyango yayibona leyo nto emva kwalokho ebeyikhipha imali usistera yayibona leyo nto slip yayibona leyo nto ufuna umshayisa kanjani lethi uyabamba la buka islip esesingiqale ngibuke la hawu lo muntu ngiyaxaka usefuna ukuqala ebuke la uplastic wami lo okuwona leyo onezinto ezokutshontshwa hayi nangempela emva kwalokho ubuke lo plastic yayibona lento evula ithephi engidonsele eceleni singime ngala ibiza usister ethi akambe ngala vele usister angihambi mina nalo yayibona yonto engiqhathule usister mina ngihambe nalo ngicela ungalinge nje ungisukele ebhuti kanje so okay uhambe naye okay ngicela simele eceleni naye inkinga siyakuza uhambe naye inkinga esekuthenini okay emakhamereni bayambona la uyena uyosatha izinto kwi-aisle because mina umsebenzi wami masengaphakathi ukuqhuba inqola ukuqhuba inqola ngihambe because senza njani ngifake enqoleni ngihambe nenqola mesifika siswipe inqola lapha phambili sifika yabo esho mhlawumbe ngotshelo yena uthi okay hambe ngalinga ko-Porish bekiwe yayibona yona uyishiya khona inqola uthathe enye yesibili fike ngishiye khona ngithathe enye emva kwalokho ngirana isikhathi esincane yena ngithi ngimshiyela le yami elayishe phinde sibuye futhi phinde sishintshane phinde ngithathe le enye inqola futhi lesilayishiwe yabo sekumele ngiyophuma-ke lapho yabo manje ikhamera yasividurize asenza yonke leyo nto sishintshana ngey'nqola engilayishela yayibona leyo nto sekuyabuza okay wena mama ngoba uthi awuhambe nalo yayibona ngoba ngikhumbula kahle ngalelo langa ngagcina mina ngidedeleka ngenxa yokuthi mikwathiwa okay wena mama ngoba siyakubona ukuthi wena wenzisa le ngane ukukhohlakala yayibona yona nakho nishintshana ngey'nqola ngoba ngalelo basidlalela yonke i-footage sasiyenza yayibona nto sishintshana ngey'nqola senzani yayibona yona okungenzeka mhlawumbe ukuthi i-security esemnyango lalingasenayi-chance la selitshelwe phezulu kumakhamera nami ngicanga into yanjalo cause kwangakona okokuqala simnike imali yayibona yona nathi asesinqena nje ukusho ukuthi hawu wena ngoba phela khona okokuqala sikunike umuntu wethu siyabo nomuntu mhlawumbe singasimqedela umsebenzi noma mhlawumbe kanjani yabo ama-security aney'ngqondo ey'ningi zokuphika yabona usangaphezeli abantu laba bafuna ukuthi bededele bangiqambele amanga bengababamba kanjani ngibe ngazi ukuthi nokuthi nalo ngisola ukuthi lapha kuyenzeka phela ukuthi amanye ampimpana wodwa uthi ngathi usibani umthathe iy'mokolo la ngathi ubani umthathe wayesefuna ukukhuphula isikhundla ngalokho mhlawumbe uma ukuthi sasingasuspekthwanga singene yabo ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi ubanjwe licala lakudala yayibona leyo nto uma kuthini ubanjwe nje nge-footage
yathatha rewind wabeka isithombe sakho la uthi ungena nje kuthiwa okay nangu lo yayibona yona sothi ngizoboshela icala la last month ngizotshontsha namhlanje ngithi ngiyafika sothi namhlanje ngibona okay akutshontsheki ngiphumele ngizambele yabona yona ngithe ngiyaphuma ngibanjwe ngihambe ngiyise phezulu ngifokoza inkosi kamnandi emva lokho bengise phezulu ngidlala ifilimu footage emva lokho because footage sinobufakazi bonke sinobufakazi bonke footage madoda niyena gila umkhuba madoda mina phese ngiqamba manje into esengidlule kuzona bafayezi iningi kakhulu yayibona yonto ukuganga ukutshontsha kubamba inkunzi ukuhamba nabanjani ukuhamba namasela ukuhamba nabatshontshayo akukho lapho kunye wena gaxela khona uhamba namasela mfethu ngingasho la ngingagaxela khona mfethu ngangibamba inkunzi yayibona yonto lapho kwakungihamba nabanye abafethu baka yayibona yonto esasinokuphanda nabo yayibona yonto siphatha ibhamu lezihla lapha shuthi la siyephi singase-Brexit thina ngoba sihlaphe sasibanga u-6 silwela sikwazi sithola izinto sonke hayi sibamba umama kamnandi hayi sarenda kamnandi sehla nje ngendlela sami sifuna ukubahamba thina yayibona yona ngoba na-last week sayenza loo nto khe saphumelela kanti lana shuthi angazi kanjani iqhamuka iveni yamaphoyisa sisakhipha isibhamu lapho yayibona yonto isibhamu mbumbulu lesi siphethe ngoba siphethe uhlapha esesibhamu yayibona yonto hayi emva lokhu sithatha ifoni ngirazo yayibona lona sathi sisibheka le nje sezwa ngo-2 bullet usho amaphoyisa yayibona yona singena ehlathini sihubha amaphoyisa ebengena sihubha nawo sabaleka besihubha amaphoyisa emva kwalokho kwadubuleka ufethu wangikhumbula kahle kwadubuleka lapha abafethu abawu2 yayibona yona bedubuleka onyaweni yayibona yona babanjwe kuze kube namhlanje basaboshe beleyo nto yayibona because sasibanjwe right handed irobbery right handed yayibona yona and isiphethe nesibhambumbulu lezo yayibona kwayisona seyicala bayasazi ukuthi okay siyabopha lesibhamu yayibona awasihubhanga kanje amaphoyisa sesibaleka ngangiqala uhutshwa kanje yami nazo angihubha amaphoyisa angingenisha imhosha ngikhiphe emhosheni ngangenaphi boy asihubha amaphoyisa manje ngiyabona siyadutshulwa la ngisazi noma labantu bawusidubula ngempela sengicabanga ngisho kwayimina ukusarenda ke la straight yayibona yona abantu ngisabathi ngiyaphenduka abala abashina mhlawumbe be-distance nje engatheni yayibona yonto okungangokuba la bantu babethanda mhlawumbe ukusilimaza yayibona yona sonke babengasilimaza yabo ngenxa yokuthi ngicathi into yabo benza ukuthi begcine sebekawodwa ukuthi besihubhe yayibona yona yini ingoba nakho wasebekudubuleke lethu esihamba nayo kuthiwa amaphoyisa awasebenzi nje ungathini wena hayi ngasho mina ukuthi awafanani inamanye ethothi ayithathele imokolo inamanye ethothi asebenza nge-serious ngoba nakho efuna ukukhuphuke imendlela yabo njengamanje njengasekhaya ngikwaziyo mina amanye uthola ukuthi nje bese yazi ukuthi ayiphoyisa nje kodwa lidlo ukuthi lithathele imokolo hambe nje amameshenti ladayisa amahunga lithathele imokolo yayibona yonto kamnandi osinye isikhathi futhi lesi story sayisangijampela futhi ayibona yonto senze njani la sizoshaya ile nto nje la unyawo lo ngitshela ukuthi banongifaka ngewindi bengifaka ngewindi la ayibona yonto hayi ngene kamnandi nami vela angizingazi ukuthi abafisi bangibambele eminyango ayibona yonto uma ukuthi ngoba ngelinye ilanga engiyajamba futhi kanjalo ayibona ngenze njani ngivele ngene phansi kombhede ayibona yonto ebuye indekazi emsebenzini ingene phansi kombhede ayibona yonto hayi vule kamnandi engene endlini ayibona wathi ngene ekamereni mina ngoba ngangila ngasekitchen ayibona vele ngiphume ngigijima ayibona yonto ngiphuma vele amafoni awu2 asemasendeni ngibona ukuthi showcase mengene ekamereni nomuntu into yokuqala uzobona amafoni awasekho la ayibona yonto kanti ngelinye ilanga kuzokwenzeka kanjalo bese ayibona yonto ngingene ngewindi la ayibona yonto abafethu shoot basibone eqhamuka lo bengasangisephisa bengishiye phakathi bebele bebaleka ngiyaxakeka nje mina ayibona gudu lo muntu ebonze ngeke khona into eyenzakalayo la ayibona yonto hayi manje uyalunguza shoot uyangibona nami ngiyaguduza la ngiyabheka phela eqedile ayibona yonto ngifuna into yamafoni nani ayibona yonto hayi ngicela kaDudu siyakamakhelwane efika ngolando lontonje abanye bafethu lapha ayibona yonto benhlaba sebo6 7 bephethe imvubu la ayibona yonto hayi bevule kamnandi endlini ayibona yonto hayi bengithi ngizokukhala ingidi ayibona ngivele ngicashe kanti mina ngicasha sekulate hayi ngezwe kuthiwa hayi abawu2 abeminyango bangifuna baze bangithola ngingene ku-drop hayi bangixolelanga ngemvubu kanje bafethu abangixolelanga kanje ngemvubu ngaze ngasho ukuthi abo ngale yalanga ngiyakuyeka ukuganga la ayibona abafethu engihamba nabo basangitshelanga ukuthi efethu ijampile phuma ubaleka ayibona yonto wangakwathi uphuma ngewindi ngibaleka ayibona yonto bangishiya kanjalo bayabaleka hayi ngangixolelanga ngemvubu kanje banginenebula ngemvubu banginenebula kwaze kwasiza amaphoyisa ngalelo langa ayibona yonto
ngangikhumbula kahle yayibona leyo nto ngaze ngamisa mina event amaphoyisa yayibona leyo nto ngayigijimela mina ngiyele emaphoyiseni yayibona leyo nto ngisho ukuthi ebunakho ngibulawa abantu ngiyobalekela kulona event yayibona leyo nto amanye amaveni angasekhaya dayisana uthi ubalekela kuyona vele ibaleke yayibona leyo nto hayi nangempela yayibona lento imivense ngibe ngivula isicapha namguli kude phakathi yayibona sebengibulele ngesitshaptshapu la professor sebengibulele ngesitshaptshapu la yayibona leyo nto wayi mina nje kubaleka kwami sekuyinto engekho ngiyadekezela nje yayibona ngawumbona hayi kahle sebengiya bangibulele ngesitshaptshapu la ngivule kamnandi ngingena yayibona leyo nto ngoba ngalelo la ngikhumbula kahle kwaba inkinga ngoba mina ngikwenzakalana ngagcina sekuyimina ovula icala yayibona leyo nto sengibopha yena umnikazi walo muntu engimtshontshele yayibona leyo nto ngoba yimina umtshontshele kodwa ngagcina sengikwazi ukuthi ngimbophe yayibona leyo nto ngoba ngibuza amaphoyisa ukuthi okay ngoba bengilimazile labantu kakhulu yayibona bengigqeme ngishiya ingozi ekhanda bangibuza amaphoyisa yayibona ngoba unodokotela wangenzela incwadi yayibona leyo nto uthi awasho udokotela uthi babophe labantu hayi nami impela futhi nami ngiyasho ukuthi ayingeke yayibona ngiyababopha yayibona ngiye police station ngiyele police station amaphoyisa ayengithathile nawo amaphoyisa ayehamba nami yayibona lento ayisayida nami yayibona ngibavulela icala kamnandi yayibona leyo ngoba leyo muntu engambopha yena ngengiqamba manga yayibona owagcina ngibribile yayibona leyo ngenxa ukuthi wayibalekela ukuthi ningaze phelele isipani nani umsebenzi yayibona leyo ngoba nje wafika ekhaya wangincenga wakhuluma nami yayibona leyo nto washo uyaxolisa kanje mfethu kodwa kuyiwena umsukele ndoda mfethu yabona nje nami phela ngase ngenziwe enga ngigcwele nengozi ekhanda and abafethu bashilo ukuthi ukuthi kanjani la lo muntu ukhuluma into ukuthi wenze short awuyithatha imali ngaphansi kwa-6000 yayibona leyo nto ngathi okay bafokhe kuyakuzwa uyaxolisa yabo manje wena mfethu uxolisa ngokuthini uxolisa ngomlomo ngoba ngitshelele ingozi ungigcwele khona ekhanda igazi lami longikhiphe lona uxolisa ethi hayi mfethu wena ungakhuluma uthini ngithi mina mfethu ngifuna 6000 vele babaza ibhadi mfethu hawu ma imali engangizoyithatha yayibona ngimtshela hayi ukuthi kanjani bese ngiyaqhubeka necala yayibona leyo nto hayi mfethu egcine sengincenga ngisho egcine sefonela nomakhelwane wabo nododunje nomndeni yakhe yayibona leyo nto ngoba bagcine bekuneza u-4000 yayibona leyo nto le enye ngingasho uba lokho benginezwa ngo-200 ngoba phela nami ngangibhema uma ngaqaleka nje ngihlale ngiye khona yayibona leyo nto uthini uma wakho uma kufika lo muntu okushayile cause uma wakho kwakumele abe umzali kuleyo nto leyo uhambe uyosula icala noba ngokweqiniso lomuntu umsukele mase sikhuluma ubuntu nje singasakhuluma indaba ukuthi bakuxebule hayi khona uqinisele kodwa ngenxa ukuthi naye wagcina esayida nami ngenxa ukuthi indlela engangilimele ngayo yayibona naye kwakuyena eshushisa ukuthi hayi babophe laba yayibona because yabona babengilimazile kakhulu yabo mina waye wrong impela ukuthi ingene endlini yakho mfethu yabo kodwa ngenxa ukuthi indlela babesebengilimaze ngayo yayibona olela gcina ukuthi hayi ngeke babophe yayibona mina vele ngasithatha isinqumo ngivele udokotela ngoba udokotela nje umuntu umsunguli wayo lento yabona cause ngitisha yayibona lento ayibuza ukuthi hawu yini kenzeke kanjani yabo ngimchazele kanje ngishawa abantu kanje kusho yena udokotela uthi ayazini babophe labantu yabona lento engenzele incwadi udokotela yabona ngibuye ngoba ngathi ngibuya nje ngaqala ekhaya yabona lento ngibuye ekhaya yabona ngihlale kancane ngimxoxele noma uthi hayi kahle hlela kanje ngimqalela istory ukuthi yayibona because umzali naye bongeke ngabuza ukuthi hawu yini lesikwenza ukuthi ungibonise nomakhelwane kanje uhamba udonswa ngemvubu la uhamba ushawa ngemvubu yayibona kuthiwa ngizele isigebengu mina kanje ngimchazele nathi hayi u1 no2 no3 no4 yayibona kanje yayibona abafethu abangihlomekisile yayibona nami into ade engayenzi uyazi mama ngitshontshe yayibona ngicela ngihlonyekiswa abafethu begcina bese bengitshontshe mase ngifika lapha abantu bazongishiya endlini zabantu abantu befike bengibambe yayibona bekwazi ukungishaya yayibona wangigcina sekinje ngenxa ukuthi ngangikwesinye isimo sokulimala yabo wawuthintekile ngangithintekile ngempela futhi bengithintile laba bantu futhi yayibona yona abengithintile ngingakwazi ukunyakaza ngithi yayibona yona ngoba nje lo mfethu wayefika nje mina ngilele embedeni yayibona yona lokho efike ezongincenga ufuna ukuzokhuluma nami yayibona yona hayi ngesimo sokuthini noma indlela ayibaselekile naye njengokusho ukuthi naye wagcina sebaseleka ukuthi umntana bamenze nje yayibona yona ngoba nami wase ngumthwalo wakhe yabo naye shuthi wagcina sethi engidedela ukuthi ngibabophe yabona yona yena ngathi lapha kenzisanga njengomzali yayibona yona lapha omunye engasho ukuthi hayi uyalunga yayibona yona hayi akho mali ezokhishwa la yayibona yona yona sule icala akho abantu abazoboshwa la yayibona uhamba utshontshela umuntu uphinde umbophe uyasangana yena yayibona yona ngathi kuwena umsukelile umuntu yayibona yona cause yase kuya ngomthetho ukuthi okay umuntu ngisho noma ngitshotshele yena into esekumele yenze amaphoyisa amtshela yona ukuthi okay umuntu mekutshotshele kanti umenze njani cause uyambopha yayibona wena ngoba usumshaya kanjena usuthathele unontonje umthetho ngezandla yayibona yona okungangokuba yena ke usenza umthetho ke yena nangu sekubopha ayikho into esizoyenza
because naye mfethu wayo police station yayibona lento washo uthi lo muntu ungitshontshelile kanje kathi mase bambuza ngoba ekutshontshelile usumshayelani yayibona because bese ngeke isidingo sokuthi umshaye ayikho reason ukuthi umshaye kumele umbambe angithi uyasho ukuthi umbambe kahle endlini ubu right impela ungasavula impela ukhiya impela uvela ufonela amaphoyisa kube wona ambamba ngqo eqotshweni yayibona sesenzela nangelinye ilanga yayibona uyakubopha ke lofana nangelinye ilanga umwenza ukuthi ubuye ucabanga ukuthi eish konje mengenza kanje imphumela yakho kuzoba ukuthi yayibona ngoba ekhala nje lapha ethi eish uyena osebenzayo unengane ezo4 yayibona lonto zodlo yena amebosha uzophelela umsebenzi kanje because nami yona into esengimzwelela yona phezulu yayibona lonto efike ezongibalisela phezulu yabo yize nami ngisenhlungweni nokudinwa nokubaseleka kodwa indlela ayifika nje because lo muntu ayifika every day mina ezongincengela leyo nto yayibona ngoba esezwile ukuthi ngiyambopha because every day asengihamba shwi ngenyuka ngentuzume police station ngihamba nje yona ngiyayigqiqela futhi ngenza sure ngoba kwakhona mfethu engishushisa uthi mfethu enza sure ukuthi lento le uyayihambela yayibona lento wenze sure ukuthi alikuluza usuku ukuthi uyihambele mfethu because labantu laba bakujwayela kumele bekukhokhele noma imali sometimes yayibona yona hayi nangempela futhi awube ngikhokhele futhi imali yayibona ngoba lo mfethu wagcina sebona ukuthi sekuye emaphethelweni okuthini kufika amaphoyisa ezomthatha endlini yabo ngamtshela futhi bafo mhlawumbe namhlanje usuku lokugcina yayibona mina anginasikhathi sokudlala mina mfethu yayibona igazi lami lelo ngikhiphe lona yayibona kuzomela futhi kubonakala ukuthi kwenzakalani yabo hawu nangempela futhi angenza ngawo futhi intambama efika yayibona hayi ngicele kamnandi yayibona ekhulume nami edonse ne-audit yayibona because leyo mali wanginikeza phambi kwe-audit nalo libona yayibona hayi nginikeze kamnandi esho ukuthi hayi ngihambe ngosula icala yayibona ngimtshela okay ayikho inkinga ukuthi usula icala kodwa kwamanje ngoba uthi nginezo 4 u2 uma ungakafika ngeke ngikwazi ukusula yayibona ngizolisula icala mase usugcwalisele usuke ngizothi ngiyalisula ngalokho ungabe usanginikeza yonke imali yami yayibona because bafisa ngilimazile mina ngale mali ngifuna ukwenza idingo zami ngihambe ngiyoyicleana ngenze yonke lento yayibona uyangibona manje anginangisho amahewu ngilambe ngisho esiswini yayibona hayi mvakalo kongadle ngisho ukudleka bekuthinte babe ngithinte kakhulu abantu even ngisho umlomo ungaka ubuso bungaka yayibona yonke even omunye umuntu engeke abone nanokuthi mina indlela wengithinte ngayo yayibona yonke wayengangidlula ngisho endleleni engabona ukuthi mina because babe ngilimazile la abantu yabo ungadleki nje ngishayela amahewu nani because iyona into esinodokotela enze ishushisa ukuthi hayi mfethu babophe labantu ngeke la bakulimaze kakhulu yayibona kumele ubabophe hayi nangempela shit nami ngithatha isidingo sokuthi hayi ngiyababopha yayibona wena ukuboshwa kwakho oqala uhlale nje ubhadle wawuboshelwana mina bese ngiqala nje ukuboshwa empilweni yami phezulu sasiyoganga nomunye mfethu siyoganga phi lana ePhoenix siyojotsha ePhoenix la yeah kulo muzi lona kuvuliwe yayibona lo mfethu lona yena wayemuntu ephanthe ePhoenix yayibona wayazi ukuthi okay la uhlala ubaba khona nengane zakhona yayibona yonto isesikoleni yayibona kanti ngalelo la ngashuthi angazi noma ubaba khona wayezobuya early yayibona yonto kune alarm lapha phakathi yayibona yonto hayi emva lokho kudu yayibona yonto asangena la yayibona yonto sibona nanka namabhayisekili lapha yabo sathi singena kamnandi ilo nto security sase Phoenix ke ayi responda manje yabo shuthi ngicathi ile esenza khona lapha because angizwanga ngealarm card ngabona ngama security nje sebreka tse yayibona hayi ngiyaphenduka siphakathi la ejardini lakhe lo muntu nanka ama security ngaphansi awukho ukuphika awukho ukuthina yayibona yonto emva kwalokho sesikakele yayibona yonto nangempela kube mvuda la kube sibizo la sidonswa ngenye indluzula la sishawa ngempama plaza amandiya lawo yayibona yonto amandiya abuye nale ndontonje yayibona sithatha isiphoso emotweni ngenye ibhuzu la yayibona yonto plaza sesiyaphethe namabhayisekile sesijombisile loqala wasa sesijombisa nje lesibili la amakhulu nje ama BBS yayibona sesijombisa sesibili tse ama security yayibona yonto hayi emva lokho bewathatha nawo lamabhayisekile futhi yayibona behamba nasi lamabhayisekile shwi kamnandi yayibona yonto abambele lento nje la ePhoenix yayibona umthibalise khona hlale kuze kube ntambama kudinge ucomplain phela la yayibona yonto ucomplain umnyazi wendawo yayibona yonto ayifika kamnandi bemsebenzini naye yayibona yonto hayi emva kwalokho hayi kubuzwe ukuthi okay wenza njani wabopha labantu noma ethi hayi ngiyababopha yayibona yonto manje mina lana kuphoqa ukuthi kumele ngijuvenile because mina ngisano 17 lapho yayibona yonto lo mfethu ngijoja naye yena uye-adult sohlukana lapho yayibona yonto because asilingana yayibona yena umdala kunami yayibona
Hayi emva kwalokho sibhaliswe kamnandi sihambe siye enkantolo efika isigwebe yayibona leyo nto ngihambe ngiye Westville cause wasigweba 3 months into engathini yayibona leyo nto ngihambe ngiye Westville ngifike ngihlale nje 3 months lentuntshejele yayibona leyo nto ngihlale e-Medium Day ngihlale nje isikhashana yayibona ngifone nasekhaya ngibayibikela ukuthi hayi ngisendaweni nokuthi ngiboshiwe lana ngiboshelwe ukuthi ngiyoganga ePhoenix sitshotsha amabhayisekeli kanti kuzokhala i-alarm ama-security ekwazi ukusibamba yabo angibanga ngisakwazi ukudabula yayibona leyo nto ngiboshiwe ngisendaweni nokuthi hayi nangempela i-audited field ngingqalaza lengibheke lengibona okay ngikhona because liyaxaya kuphela inyanga ngibuye ekhaya yabo hayi ngicine nami sengiyitholile because nganganayo inamba yakhe yayibona leyo nto into yangenza ukuthi ngithole inamba yakhe ufayso engangiboshwe nayo wangasekhaya yayibona engatshela ukuthini ukuthi ayiphethu ngoba wena first sicela ungitshelele uma wakho usicela ungitshelele uma wakho ukuthi anginikeze inamba yakhe ngiboshiwe kanje yabo hayi nami ngikwazi ukukhuluma because showcase nayo uma wayese stress usayo uyabona ngibuye ekhaya yayibona leyo nto nakho kuyophela inyanga because mina bengizenza into zami lokushini kodwa bengumuntu wenza short uhlala ekhaya ntambama ngiyazi okay isikhathi sokubuya ekhaya yayibona leyo nto hayi sengiyoze ngibuye ngeentatha because nami ngibuya ngeentatha bebengangivulele futhi ekhaya amase ngibuya ngeentatha hayi ngivula ngeentatha suse chicken house yabo hayi nangempela futhi shwi kamnandi yabo leyo audited field zongibheka ngoba sengiyitholile inamba yakhe yabo field zongibheka uma ijele kamnandi yabo ngilethele nento zokushintsha engilethele nokudla kamnandi hayi ngihlale kamnandi ngoba ngase ngihlalele inyanga lapho sekusele 2 months ngiqedele 2 months ngiphume ngibele laminyanga kamnandi yabo ibuphi umzome kwadibana nabo khona ekubosheni kwakho okwenza ukuthi uyisole ayifethu ngasho umzima cause ngasho lapho uthi umzima wangenza ukuthi ngigcine sengithatha inombolo yayibona leyo nto mina ngagcina sengingenela lapho cause ngabona ukuthi yawona la angilutho ngaphandle kwayo yayibona leyo nto cause mengisi ngiyabuka la angina visit lapha akusebenza indaba ye-visitor lapha yayibona unganalo nje i-visitor la ucathi mhlambe uzonethezeka kanje uhlezi nje phethu umuntu nje yokuhlukumezeka ngisho ugwayi bakho awubhemi kodwa ufaka ugwayi kodwa awubhemi nami ngagcina ngisesigabeni sokuthini yaphoqa ukuthi ngicine sengiyithatha inombolo yayibona leyo nto yize noma uthotho kade ungayidingi abanye bantu abanye adinga iPhone ngenxa yokuthini kuphila yona lapha kubuswa yona yayibona leyo nto ungayona nje kumele kuphoqa ukuthi umuntu one-visitor eningqangqayo futhi elenza show yayibona leyo nto ukuzuzwa abanye bese befaka 2 minutes bhodlo yayibona leyo nto othoso bebhodlo ozodonga lapho yabo wenze sure ukuthi airtime iyangena yayibona leyo nto bakusendela mhlawumbe cause lapha into ekuyiyona esebenza kakhulu i-airtime yayibona leyo nto senda nje i-airtime mhlawumbe 500 number yayibona leyo nto cause even ngisho laba bhemiwe ungakhona phakathi yayibona leyo nto mune airtime eyinamba showcase ngeke ungayibhemi unga yayibona leyo nto ngoba airtime eyinamba nje iyona edonsayo lapho mune airtime eyinamba nje mhlawumbe Telkom akukazi uTelkom yayibona leyo nto i-network abakuyona sho yayibona leyo nto ngoba nami yayibona ngangijwayele nje ukusendelwa leyo ama-airtime yabo hayi nami futhi ngigcine mfethu ngithatha inombolo ngesituation yokubona ukuthi la ngihleli khona angihleli kahle yayibona leyo nto angikwazi ngisho ukubhema ugwayi la ngikwazi ukwenza njani yayibona leyo nto angigcine nami sengibe sisebenzike yayibona leyo nto yenziwani airtime yayibona airtime phela kuthengwa ngayo futhi lapha phakathi ngiyakufonisa bese unginika something yayibona ngithola nje njengawe la yayibona leyo nto mina mhlawumbe ngifuna mhlawumbe into eyidayisayo mhlawumbe yayibona leyo nto mhlawumbe unengidi noma unensango yayibona leyo ngisende i-airtime ya-R30 mhlawumbe yayibona leyo okanye nginezi unga wena mina kunezi airtime ya-R30 wena i-airtime ya-R30 uyazi uzofona ngayo yayibona because nawe usejele la yayibona leyo nto nawe uyazi ngale airtime uzofonisa abantu uma ufonile umuntu kunemali ayikhiphayo so mhlawumbe ngifone ngefoni yakho ngafonela uma wangisendela i-airtime ya-R50 ya-R10 kumele isale kuyona u-R40 uze kumele nawe ugayina kanjalo yayibona mina ngoba ngavele ngibe ne-airtime ka-10,000 nje ngaba inkosi ungaba inkosi ngoba ayikho into engeke uyenza wonke umuntu ofonayo ushiyane yayibona leyo nto wonke umuntu umefoni ngoba kuyaziwa ukuthini ngisho ungabhaza yayibona leyo nto kumele kodwa mase siphume imali umnike ufethu ngisho noma kuthiwa ufonanga ucallbackile because bekuyifoni yakhe le ngoba ukuqala number 1 kuyicala ungena kwefoni ejele yayibona ayingeni isinomu kanjani ifoni ejele
manje iyona yonke into yenza lokho cause ezinye izinto isikhathi eside kwasihlala ejele mhlawumbe wahlala isikhathi kanani? Hayi mina phela ngiyangiqamba manga phela aseke isikhathi eside ngingahlala ngicina nje ngabo 3 months yonke 4 months. Manje shuthi lento isho ukuthini ngomphakathi ngempela wangakini futhi isibuyela kulento aduyisho oqala ukuthi njengoba nje uthi lo mama yena wayentshontshiswa futhi umama sisi bhuti konakele yonke into lapha. Hayi yonke into kahle hle yena lo mama kuyena wangasekhaya yabo yena lo mama uhlala la eThekwini ngamgcina ehlala la eSouth Beach iflat lakhe la eSouth Beach yabo yena ngiqamba manga yena unomqondo ke yabo because nje phela yonke le mali esiyitshontsha ingane yakhe ifunde ebalungwini urentela iflat urentelani yabo leyo nto because wena futhi umuntu wafika nestrategy sokuthini kurentelwe nemoto yabo leyo njengalabo bafana bama Uber nje yabo leyo nto uyamvala ukuthi ayazi inovale app lapha yabo sifuna uhambe nathi usuku lonke yabo leyo nto sokuneza imali yanje wayenza ukuthi umuntu ugrave ugcina mhlawumbe ngosuku mhlawumbe ama Uber mhlawumbe enza 750 yayibona uyabona ukuthi labo ngineza 1000 usuku lonke yayibona and futhi akulona ngisho usuku lonke wathi asincane ukuthi mhlawumbe singena ngo8 siqala ukusebenza ngo8 ekseni mhlawumbe sithi past 2 3 sesiqedile sesiyahamba ugrave kodwa ngisho noma singasingisho singasebenza i-hour kodwa 1000 mina silikhipha hayi ukuthi ngona kusingahambanga usuku lonke yayibona yonto manje senze short 1000 cause babegena nje nabo yayibona yonto enganqeni ukuthi nje mhlawumbe uyazi imali ku-owner mhlawumbe uyikhipha 200 sonke lo 800 uza kuyena yabo cause asisino drive oyedwa sisebenza naye simazi ukuthi umuntu oqondile yabo zonke izinsuku uvukuza kuthina ngisho noma uthi siyaphuma ngoba kwesinye isikhathi asibe siphuma uthi sisho wathi namhlanje siyophanda ngala koStenga yabo cause zasingeke singene izitolo zonke izinsuku yayibona yonto because ngoba kade ngisho ekuqaleni ukuthi izitolo ade sigxile kuzona uClicks ade sigxile kuClicks kakhulu yayibona yonto because uClicks ibona tena lezi zinto ade ezifuna yabo cha kuzwakela imali nje enkulu kwayibamba egangeni kwakho sekungabe ushoplifting noma nani yoqhekeza imali nje enkulu kwayibamba malini? Hayi phela ngiqamba manga khona ukugqekeza wangibambisa imali yabona because imali ngayithola mina ngokugqekeza u10000 nama laptop awu2 namafoni yayibona ngoba khona ngiqamba manga ku shoplifting angaze ngawuthola u10000 kodwa mawusuyibala ngenyanga mhlawumbe ayigcini kuyimali eningi makunanihlukaniso 600 ayigcini ifikile mhlawumbe ukubona ukuthi ayibuye because umuntu ayengiqamba manga lapha ngoba mekubheda sasikhathi u600 kahle nje isikhathi esiningi oku 1.5 ama 1000 1.5 1000 lapho vele mina mhlawumbe ngizoyibhemela ngoba ngase ngihlezi nje ngumuntu onemali angasavale nje ephaketheni ngishayele nami into ezimnandi njengabanye bonke abantu uboy yayibona nami nje ngiba umuntu nje phela ngisho umuntu oseceleni nje futhi ngeke ubone sayibona yona wena umuntu kanjani lo yayibona ngingena ngisho kwabantu bangempela yayibona nami ngidlalele nabo yayibona yona enxa ukuthi njalo kuyinsuku ngiqondile ngiright ingubo zami nginazo and ne-old lenza show mhlawumbe ngithi shu yayibona nayo mhlawumbe ukwazi ukungiwashela yayibona yona ngoba nalo lagcina seli-understand ngenxa yokuthi eish lalincwemela ukuprefer kunalento ade sengiyiyona yayibona yona ngoba eqaleni bese ngibuye ngohutshwe emphakathi lana nange setshontshe la kungena amacala lana yayibona yonke abantu bafuna izinto zabo sengibalekile ekhaya ngisabuye ngihlala ekhaya ewabona ukuthi eish yena lo sisi ungiqoqile kancane yayibona ukwazile ukungiqoqa ukuthini ngikwazi ukuthi ngibe right yayibona yona because yena ngiqamba manje ayikwangiqoqa yena yayibona yona ngoba izinto eziningi ngiyeza gwemeka yabo ngenxa yokuthi ngisheza ukutshontsha nani yayibona yona bese ngumuntu nje ungathi ngiyasebenza ngihambe kuseni ngibuya ntambama ngihambe kuseni ngibuya ntambama ngibuye ngiphethe plastic futhi ntambama even ngisho abantu abaningi babethuka ukuthi ayibona lo wesihamba ngemoto kwenzakalani yayibona yona ngoba abantu abaningi nje babefuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngami yayibona and nalosi sibambona nje abamqondi kahle yayibona hawu nangempela futhi yabo ngibagcina yazi abantu bayakhuluma ukuthi hayi kuyatshontshwa la kahle amasela lawa uyezoba kanje ngoba phela abantu abaningi lokushini bayangazi awubeka ibhemela ngiyitshontshela kanje ngase ngiqale ngihamba ngemoto ekseni ubuya ntambama yini sengiyasebenza yini noma mhlambe ngoba la muntu wayefika nje ezongilanda egcekeni ekhaya ngemoto hayi ukuthi sigibele sina size la eThekwini efika nje shwi siyo la eThekwini uzosilanda nale ntombazane ngoba bese sihlala nayo ngandawonye yabo ngesikhathi le ntombazane iboshelwa kuphi eStenga yaboshelwa eStenga mina ngiboshwa nabuye lani ukuyozwa indaba yayo ukuthi icala layo lihamba kanjani noma nasenishile kodwa seniyahamba ke noyivisitha ukuthi igaxeleke manje sithola ivisit ngani
Hayi naye ngiqamba manga ngizwa yena usestera futhi kuthiwa nje mase uboshiwe akayingeni indaba yakho. Kodwa yena leyangane khona icala ayibuye attend la ngenxa ukuthini bona sebeneminyaka bephanda ayibona yona ngoba kwenzeka kanje iboshwe. Isikhathi iphinde ibuye futhi sisitufuzi sihinhle si-right iphinde ibuye liphande futhi ayibona yona. Ngoba phela nayibhema kakhulu ne-rock ayibona yona igcine ukuthi siyumgomfomfo iba yimbike mase sibhema ayibona yona iyajumpa nje ukuthi ayibona uma isikhotheni yebo ngisho mase uphande vele ibhende kakhulu ngopowder ungabe usabona nawe kahle ayibona yona uthi nami ngibona ayabona lana uyenye indlela yakuthandeka ayibona ayibona sabona la useyenye indlela ayibona ngoba walithanda kakhulu iGrax inkinga yakhe ayibona yona igcine kanti silemshana semzimbeni lemkhawasa ayibona yona ena kodwa akuboni lokho. Wena intombi nayo yona ngaze ngozukhuluma leyo nto mina kahle nje bengikuyela khona lapho ayibona yona ukuthi yona lengane kwagcina sekuyithekene yami ngivele ngabona yona inda cause sasihlezi sihlala sobabili ayibona yona ngoba sagcina sihlala ngisho nakwenye indlu ayibona kwaqashe khona ioledi kanti lizophuma ioledi yabo khona libuyele ekhaya kwawukuthini liphuma isikhathi asikasiqedeli lesikhathi kumele siqedele kuvele kuhambe kohlala mina nalengane khona yabo sesibuya ntambama sami sohlala khona ayibona hawu ngenxa ukuthi sicinisa abantu ababili sesilala ndawonye sivuka ndawonye ayibona yona hayi kugcina sekuyithekene yami nje kanjalo ayibona yona futhi nami phela ayibona ngibona ukuthi hayibo lo muntu ngihlezi ngitanda naye up and down ayibona yona phela isekene naye ayibona ngitanda naye up and down ayibona yona sesilala naye sometimes sivuka naye yabo. Okay, ngesikhathi nilala naye ngifuna sikuhloniphise sonke sokukhuluma kwathatha isikhathi singakanani ukuthi nembathe ingubo eyodwa? Hayi ngiqamba maka kwazi isikhashana cause indlela ade sekuyiyona yena ngisho ukuthi bese ngimthathisa njengosisi kangathi benilala naye endlini nje nibukana. Hayi ngiqamba maka like laphela isonto la professor hayibo kodwa umuntu ade ngimthathisa njengosisi ayibona yona nami nje ngayithuka sengithi umuntu ade ngimthathisa njengosisi ngoba yonke into senza naye yabo wena belala kubo nami ngilala ekhaya ayibona wagcina ukuthi lapho sesiyobhema ebusuku sekulethe ayibona yonto sigcina sengimtshetse phezulu oledi lapha sengamsolala kanje ayibona hayi ngelinye ilanga ngisho ukuthi hayi gcina sibhemile sobabili kahle ayibona yonto hayi sigcina simbatha ndawonye ayibona yonto hayi mesimbatha ndawonye kamnandi ayibona yonto ayihlale ayibona yonto hayi nami ngibona ukuthi hayi lo muntu ngathi ufuna ukungisa la ngifuna ukuya khona ayibona yonto mina ngiyamcabangela kanti nawe uyangicabangela ayibona yonto ubona waphosa intambo oqala. Hey bafo ngitshela ukuthi mfethu uyena umuntu waphosa intambo oqala onganga ukuba ayibona yona because mina ngangayitsheli kuyenza ukuthi umuntu uyitshela ukuthi ungathuthi evele kuthathe ngenye into indlela ade so situation ade seniphindisana ngayo ayibona ngitshela ukuthi ngisengiyitshela nje ngathi ngimthatha njengosisi ayibona. Wena kukhona lapha usuke wambatha khona kwenye indawo noma uqala ukumbatha lapha? Hayi ngangaqala ukumbatha uyibona sasilala nje naye ayibona yona uthi nje umunye ubheka le ayibona into umunye ebhekelele ayibona umuntu nje engamnaki kakhulu ayibona yona. Sengisho ukuthi wena ke ebusheni bakho ukhona umuntu wesimama owashara naye ingubo eyodwa noma kwaqala ngalokho? Hayi kwangaqali ngalokho. Oh yini manje mfana pho ungaboni ukuthi this is blue light man imali inkinga yazini lo muntu ayibona unendoda yakhe yena lesekene nendoda yakhe yabo yona ayikhulile kunami yabona yona ngalesikhathi nanokuthini ngangayakho mina emqondweni walokho yabona yona nami ngayithola sengilontonja nje kodwa ngangayakho emqondweni walokho ngangayitshela nje ukuthi hayi ngase kwenzeka nje phakathi kwami nothandeka yabona yona konje nje umuntu ade ngimthathisa njengosisi wami yabona yona ngendlela ade siphilisana ngayo siphila ngayo even ngisho kwandoda yakhe ade sitshe siyathandana kungakenzeki lutho sitshe siyathandana ngitshela hayibo ayikho leyo nto naye eqethwe ukuthi hayibo ingane uba ngizomenzani kwasha yabona yona hayi lokho nje kuya kanjalo yabona indoda yakhe ugcine ngasayithola ithuba lokukhuluma nayo khona usehleze nami sihambe kuseni sibuye ntambama samsoyithengela asisalokho sibhema amamashini because sesiyitholile indlu samsoyithengela sibuye siyohlalela endlini kanjalo njalo kwayona le ndoda yakhe agcina sedinwa esibuyizo uthethisa mina washa yabo ngimtshela hayi buye ngempela futhi uthandeke emtshele futhi uthi hayi wena musu uhlanyela uba kanje yini ungakhulumi nami uzokhuluma naye kanje enze njani ngoba phela siyaphanda naye ayibona yonto
hayi emva lokho nje gcina nje sekukanjalo bagcina sebexabene nayo wagcina nje sekuwumuntu wami useqondile straight-ke manje uyayibona leyo nto ngenxa yokuthi sekuphele umuntu ohlezi nje mfethu uyayibona kodwa abanye abantu singafuni kahle into yethu asiyenza ngendlela abanye abantu singafuni ukuthi bebone uyayibona leyo nto abasemaceleni nani uyayibona leyo nto into ezinje senza ngendlela umunye nje uma usecela ukuthi hayi usisi wami manje manihleli nobabili engekho umaweni yini nani ikhuluma ngomsebenzi naningacabanga ukumbetray umama umsebenzini eziphathelene noma navuma ukuthi kube yena ophethe umsebenzi inkinga into ayis overpower ngayo yena ukuthini thina siyabhema sangenzeka iflop ukuthi kanje uyayibona sigcina singakwazanga ukukhokhela imoto kanti yena bekwazi nje uma ungasebenzekanga kahle ekhokhela imoto inkinga ube nama powers amaningi ukuthi overpower yabo thina into kanjalo bese singayenza bekuthiwa sihlela kahle ngendlela yonke le mali ehlezi sithola sidle ngalendlela siyayibeka kahle yena yabe singamenza kanjalo uyayibona yona bese ngakwazi ukuthi simshaya emva kwendlebe inkinga yini besithatha nje ngama powers ukuthini uyena no connection uyena unazo izitshontshana even laba bantu esibadayiselayo uyena no connection uyabo manje into nisho ngayintshontsha nazi ngizodayisela ba hayi khona ngengiqamba manga ngoba kwesinye isikhathi kwayimina ngase bengithumele ethi hambe kumkhulu umamsela amathafethi yabo ya nami ngase sengigamanxa uyibona leyo nto kancane sengigamanxa uyibona leyo kwesinye isikhathi sokuthi shwe imina yodayisa imina yokoleka imali ngibuye ngisho ukuthi hayi umkhulu nginezimali engaka efone ne-confirm umunezimali engakanani uyibona leyo nto ngoba nje khona nalo bhayawola awungambizi ngegama uyayibona leyo nto naye sase sibuye simdayisela uyayibona leyo nto yena wayethenga amaphilisi kakhulukazi uyayibona leyo nto ngazi wayewenzani lamaphilisi ayibona leyo nto wayethenga amaphilisi nesikakhulukazi nanga ngibuye ngimdayisela ayibona leyo nto sothi nje mhlawumbe ngiyabona amaphilisi ngisazi uma u10 wayesineza malini 800 ml ayibona leyo nto 800 ml 800 ml futhi ayabiza lawo maphilisi ayabiza lamaphilisi sasitshontsha lamaphilisi angempela abizayo awale umuntu wangixaka uzo zonke izinto nje wacanga ukutshontsha amaphilisi hayi ngeke ngisothi lamaphilisi okukhipha isiso man hayi ayenjani umbala inkinga phela angisazi sengikhohliwe igama lawo khona nje amanye engasagold angaze nezimbambo la yibona lonto ethe yabo ona lamaphilisi adumile nje phela kokulex nje uyawathola showcase ngayibu ngoba ngikhumbula kahle ngase ngikwazi ngisho nangamagama amanye kodwa yabo nje manje aseyabaleka straight emqondweni awona amanye washo certificate buke manje bafo awusho yini kumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ukuthi igcine ingawelanga ezidakamizweni hayi mina ngokwami phela ngasho ukuthi phela sabonje phela mina ukuthi iarea akhulela kuyona ile simo searea yami ngingasho nithi hayi akazame mhlawumbe at least uyishintshisa indawo yokuhlala because mezoma ukuthi uyayishaya wenzani izovela iqhubeke more uyayibona yona ngikhuluma mina from experience into enzeke kumina uyayibona yona ngoba nami ngike ngadlula esimeni sikanjalo ngadlula ekushaweni kanjani nalokho angivele ngiyenze more yona ade ngishawa ngayizona uyayibona yona vele ngibhembe kakhulu insangu kunaqala uyayibona yona emva lokho nje angeke ngisho ukuthi mhlawumbe ngayekisa ukuthi eyishaya kanjani yena ngayishintshisa indawo yokuhlala mhlawumbe nje bese ithumele ukuthi khona indawo mhlawumbe ethi kuboka babayo isendaweni esemakhaya kanje ehlala isemakhaya mhlawumbe ibuye la eseyumuntu okhulile mhlawumbe siwazi uright no wrong isiyazi okay ngisho noma ingene into ukuthi ngena iyazi ukuthi kanje kodwa nje misa stage nje ngazi nje mfethu umqondo nje mfethu usathatha nje ngendlela yokuthi nje mfethu into engayenza manje ayibona yona ngingasho ukuthi yena nje mfethu for ukuyivikela kwakhe mfethu ngayihlalisa mhlawumbe kwenye indawo because mebona ukuthi indawo enobugebengu phakathi mhlawumbe kuyabhenywa kwenziwani abangani ababhedayo yabona because enye into esibehlomekisana ngayo nabangani yabona yona ababhedayo futhi yabona yona abazokwazi ukuhlomekisa ngisho noma wenza wrong ngakutshela ukuthi hey bra wami kahle bese senza wrong la yabona yona manje njengomuntu othocwele ngami yabona ngiyamsiza ngiyamshanelela ngiyamklinela kamnandi yabona yona eshiya ifoni yakhe la yabo kusho yena uBram uqala ukuthi sithathe le phone sami lo muntu uthi njalo ukuseni ngipho 100 rand yayibona lona mina sengikhohliwe lokho yayibona sengisathe ifoni yakhe ngihamba ngiyoyidayisa yayibona lona manje inkinga yenye into eyenza leyo nto leyo mngani akekho right omunye bekuthi ngiyithathe ethe ngayithatha le phone lo muntu lokusasa saphinde simdingi so ibhema le mali iphela mase iphelele le mali ngeke umkhumbule lo muntu manje inkinga asuke sigwemeza izinto ezikanjalo futhi mfowethu lokho yini ongayikhuluma nentsha njengamanje nawo nokubona lapha emapassage kubhenya uphuzo oncika nokubona kuphi kubhenya onsango
iy'ngane zesikole esikhulu zihlohlana nabangani abazali basuke bengekho lapho. Yini ongayikhuluma nalezo ngane mfowethu ngokwe-experience yakho ngesimo okusona njengamanje? Hey mina mfethu ngingasho mina mfethu ukuthi ukuthi ngizokhuluma nazo uqobo. Yazi ezinye nje ezamanje nje awunqeni ukuthi uqala nje ukukhuluma nje umuntu omdala sothi nje ufaka isiyalo nje kahle hayi abantu abami ayibona ngenze kanje yazi ezinye sevele iphenduka enye indlela. Hey ngositakela wena uyasizala yini ayibona into kwasha ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe nje ungehlisa isiyalo kuzona ayibona because abanye baphendula ngenye indlela. Wena ngokuthi uphuma ekhaya kanjani kuyenzeka sothi uma igcineze ehlise izithobo ngoba uthi okay umuntu omdala lo asemlalela. Okay yize singesilalele lento asitshela yona ayibona yonke izongena ngala iphuma ngala kodwa hayi asimzibe nje ngoba simupha indlebe ngamabomu yabona. Ezinye engakhathaleka kuthanda nakuthandwa vele hey babonga lokho echithela isikhathi sakho la uzodlalela ngazo ucosukele nje la uzositshela into esingayizwa kahle ayibona yona. Lapho ngeke ukuthi wehlise isiyalo lapho ayibona because abanye abantu abadalwe ngenye indlela yabo. Ngeke ukuthi hayi mhlawumbe advisor usefethu uyazi mina ngiphuma entweni kanje ayibona nami ngenza kanje ukuthi ngikwazi ukuphuma entweni kanje yabo. Khona umuntu ongam-advisor khona umuntu obonayo ukuthi hayi la ngifana nomuntu odlala ngesikhathi mina ngiyam-advisor. So manje lezi ngane uyayiyeka uyi-advisor uyiyeka kanje? Hayi mfethu ngibona kuyeka kanje mina isiyalade ngisehlisa mfethu ukuthi umuntu akayenza into yakhe bheke ayibona nami ngila namhlanje ngithandi isimo esangehlekela ungalaleli nongezwe ulalela abangani abangenaqiniso abangifaka ehlathini yabona ngaphapha amalethu sengisehlathini yabona kodwa nomunye uyakubona lokho yabo into engingasho mina ukubatshela yona abafethu ungalaleli abangani ababhedayo ubheke umngane obhedana umngane oright mfethu ayibona umuntu okufaka ehlathini nomuntu obonayo ukuthi ayibona lo case yasifine singaqhubeka nalempilo. Khona umuntu mfethu ngenihlohlane naye ngempilo nanothi niyaphanda naye imali ayibona yonke imali phambili. Khona umuntu nje ukufaka nje ehlathini ukutshontsha ukuganga ayibona yonke ukweba ayibona yonke niyabanjwa naboshwa nashawa nenziwa yonke lento hlezi nje mfethu kuyimbidane nje impilo yenu yabo. Umubona hey kodwa mina nalo mfethu lo okay yes fine. Hayi khona mfethu siyaphanda la yabo yonke asidayisa nama-CD la yabo kufanele sayithola leyo madlana yabo. Kodwa manje lo okay yona imali yakhe iza fast lo yabo ngoba sitshontsha iza manje yabo yona iziningi futhi yabo yonke lezi ziningi iyona lezokwenza ukuthi ugcine ususenkingeni. Kuthini ngoba ubona kungena umuntu omusha ewungeni osafana nami nje esayiqala nje esayibona usile? Hayi mfethu yabo mina mfethu ngivele ngizwele mfethu ngoba even ngisho noma umtshela mfethu uthe mfethu ungalingi alifakwa lalibuya nodaka ayibona yona kwayimina ngeke ngiqamba manga ngoba ngade ngitshela ukuthi kwayimina ngangena ngazi into esuke ibe inkinga uqala uyitest lento yabo waqala wayitesta igeja lapho isikhathi ukubona inabantu abaqondile mfethu abanemizi abanana ayibona uthi uyibhemela irock ibhemelana ayibona yona engibaziyo mina abahlala ngenxa ukuthi wasuke wayitesta naye rock ongitshelele lo muntu mekuthi uteste unga akayibheme nani phakathi ehlathini qala kubantu ozoyicontrol ukade ugaranta ngonyawo mina ngengiqama manga mina myself ngangayifuna la ihambe khona iwunga ngangiyinyanya kodwa namhlanje ngida ayibona ingibambe phansi mfethu into engangayitshela ukuthi mhlawumbe ngase ingehlekele ayibona yonke kodwa ngenxa ukuthi impilo mfethu izinto emani ukwenzeka yabo ngeke uyigarantele into ukugaranta ukuthi hayi mina ngeke ngibe kanje ayibona yonke ngiye ngibezwe abanye mfethu garanta ukuthi hayi mina ngeke kube kanje kanti hayi izinto emani ukwenzeka impilo le into sangenzeka nini sangenzeka u1 no2 ungakholwa ngisho kwawena yabona yonke ngoba ubone nje khona abantu abanemali abanjani kodwa silala nabo lemgwaqeni namhlanje sihlala nabo lemgwaqeni umuntu athi hamba ngomajisi hayi ngani beshaya ivalo beshaya ama-fraud yayibona yonto beshaya ilontunja lapha beyigoqa abantu yabo kodwa namhlanje silala nabo lemgwaqeni ngobani ayikho into engapheli lento esemqondweni khona wena ukuthi uyayibhemela kamnandi kodwa udle ukuthi usebenzisa umqondo yayibona yonto uyayiphantela shayela ititizo lakhe ebuye ivalelele imali yakhe kamnandi yayibona yonto. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba olalela umuntu omemezayo omemeze ngathi uyakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awu nina bakambudu bovu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele impedule nina bentu lebandwe ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bedla mhlathi kwamayekisa nina bakadala inyebo awuzukulwane sikaphalo phansi engcobo madoda
Eastern Cape uZulu liyaduma liyazongoma awumadoda eSwatini abomnaka namamfombatane kwaNdebele kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yaluyalo ngeke ngawathinta amakhosi onke ngezandla labo ababili engiwazithi ngibathinte nalabo engabathintanga bafowethu siyabonga ukuthi nibe ingxenye yohlelo lethu le oyethamele mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu iMPTV1 ngaphansi kwengosi how I ended up in drugs okuwuhlelo la isilanda khona abafowethu nodadewethu abasitshela ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni neyinqinambaka ababhekana nazo sebengaphansi kwezidakamizwa konke lokho sisuke sikwenza akungoba sisuke sibatusa noma setusa ukukhohlakala abakwenzile kodwa sisuka sifuna nazi ukuthi uma ungene ezidakamizweni yini into oyibeka kuyona yipi incuphe oyibeka kuyona njengoba uzwile nje zonke igemegeme azenzile nomfowethu mangabe niyafisa ukuthi aphinde abuye seningabhala imibuzo ngaphansi enifisa ukuthi ngiyibuze mayebuya ukuze siyofika sihambe phe kwayo ngicabanga ukuthi mina bese ebengidinga ngitholile kodwa mhlawumbe ngokubukela kwakho le episode kukhona imibuzo engavuka kuwena ngamele uyibhale ngaphansi ukuze ngizombiza for upart 2 mangenzeka mangabe ke futhi awukakabi ingxenye yethu sicela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakho ibheli kuzokubeka emathubeni amahlo ukuthi uma khona isiqephu esisiposayo izokenqeza ocongweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolu suku bafowethu uma ungwesilisa ungena ezidakamizweni definitely show uzontshontsha uma ungwesifazane ungena ezidakamizweni definitely show uzowudayisa umzimba ngakho ke ngoba siphakamisa iawareness siphakamisa ukuqwashisa abantu senzela ukuthi uthi ungena kuzona wazi ukuthi yini oyifaka kuyo bayasho bonke ukuthi uma usangena wena usukuthi ngeke ngibe iphara ngeke ngize ngifane nabo kodwa ngenxa yamandla esilwane okuthiwa yiwunga ugcina uphelele emgaqweni sifuna ukuthi ke uthi uyiqala ube kodwa sewazi ngakho ke mina nguprofessor Mwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma uSigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi sengincenga